الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنما يستجيب إقالوا أبي ويلي جابي الذين ما منو يسمعون نوب ملك ملك لا نيو دي ويلي أبي لمنا والموتى غامين سالندو يبعثهم الله على أبو لويل ثم أقف يرجعون إليه وبس إن كتا على دما بمعنى سوء كافري على مثال بيكو سودي ni tara kaburu dola jama bade be ga ni kulula ko ay nan deme yalo ite ma so jabi baga fosti da wono su ga sande be ga nyana maw cela ni kulula doro do bila mina afo wajuli be tende islame ni kafiri to yala ni wajuli nyana make abe islame unafa abu samakata alama ga mami dusukun fienendo ayi wajuli kente foy nyawla ba fo foka seke alakin ta mesara ka fa wa qalu ukulaula nuzila alayhi akumuna majigi muhammad ka ayatun kabako min rabbih kabada masayro kan naqati wal asa wal maidati ko mi abe annabi munu ga isa fola do be bere fili abe ke sai do be kuru bo nyame bo kuru kono awa do be ninke ale yere du قل محمد أفوي إن الله على قادر سيمسد على أن ينزل أكلا جينك آية كبقول ولكن أكثرهم كأوشاما لا يعلمون وتادو دوانا منو بكبقول نونينا هل نا تروي وتلي مانيا هل نا وتلي مانيا مين كان كلمانيا وبلي مانيا kabako be milla limaniya anate milla limaniya utekelenya oda alako ala kirama sallallahu alaihi wasallam obe min fo lakani kanan wele kataquma hal na kera utenaso ulla charo muhammad ibn sa'id radiyallahu ta'ala anhu kuma sababe ni ya me mo sabala ibu kalontigiya kuma sababa imana me mo sabala ibu kalontigiya mo mi fa bana denke koroba be dukono ayi jo fa lo yoro be dogoni minni banka tugako kuna uyame dogoni dalongolo kuna fatumbe yakabe tugako aya fa en kalonte hal na fatumbe abeba abana ni mbula be obolote ako fulana e jumane mogomi amakala ay dew soro ama dew si don kala asigile na kwa nimsara kalambaliala aya fa en kalonte natu nimisara ba de don kala sawana mogomi ini alaka waliyu bena alaka waliyu do minka waliyu ya sigatala aka ala jonya da falendo ibana ka tugako ibana ki majigaye nigo koni etuni ala kira klebe na kibe tugako ye kalonte hal ni to ala kira ibafo ko ay be wara fo ni ay munu fla kira klela bafo la ko musa tay ni onakana hal nuni musa tun beno bafo ko ay ko yunus tay de kaduni bambati kande kana la mayami ala ko wama min dabbatin fil ardi ako bigan site dugu ko len sanfe wala ta'irin wal mapanfe yatir no be pa bi jana hay na kaman fly fanfe na be pa na kaman fly ala ko illa umamun amsalukum akube mantonde inafu aw nyona yamende ma farradna fil kitab ala ko amma foyto shay'un ya min shay'in foyla foyti amma min natin kitabun kono atobe kesa ikabe na lomba de akalo walma min ta don o ka fo ka ta lon awa ala man kisila wala kun fi mun ta do ka fo ka ta kono wode yanga bi kar mo no ta oluma min famu do ko ti ay sabade do ala mi son abadon abalo ka ba no o ba yidila min ba don ka be me ale ta don o fana ba fi etinyala ne ta don awa min ta don abolo ka ba lon kasoro ata lon o de ba fi ka ta ne musiba ede o musiba ba de cherno tumba fo ku jani su fo nyona akomo anda kadi anda annam to do mo anda wonde o anda sendo ada anduno o anda o mo anda hore mako o anda mo ando anda o wasa halde na ale talon atalon ka talon
e mun be na nyinika e talon ka talon ni etumba lon ka talon ale ya do ayre la ka talon akumbi de au bebe kisi nga ode musiba ni talon ki talon o kayo mais italo ibulu ki balon ode musiba ولا سيدنا علي بوكلا كو الرجال أربعة نعم الذي يدري ويدري أنه يدري فهو عالم فاسألوه عن دينكم والذي يدري ولا يدري أنه يدري فهو غافل فنبهوه والذي لا يدري ويدري أنه لا يدري فهو متعلم فألموه والذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهو جاهل فابتعدوا عنه أقول ناني بتاني أقول مين بين أبالون أبالون أيرلا كابالون أقول لون نكلا أيوني نكابو كدين فوي لمين بين أبالون ما أتالون أيرلا كابالون أقول مغو جامبولن دي أيرلا أو يولا كونو أكايرلون أقول مين تادون ما أبالون كاتادون أقول كالاندي دي أيولا كالا nan na yejoe min ta don atalon ka ta don abolo ka ba lo akoy jahili da ya uso bala kisi to lo aw ba uso bola doro ko na ka bona to nyona ala ka akli no mandama wala ko foyte ama min natin kitabun konna summa aqafa yuhsharuna wala ila rabbihim katawda masabara walladhina kadhabu ma mun yakalon tigiyalika bi ayatina anga qur'ana ayana summun uklo gerenendo meli sonnima wa bukmun udaw garanendo kuma kan nyuma folila fi dhulumati ube kafiri yadbi kono man yasha illahu ni ala imamina ala diyamami yudlilu abala fili wa man yasha na ya diyamami yaj'alu abaka ala siratika mustaqimin min naklenendo قل محمد أفأرأيتم أين كبار يد إن أتاكم نانا أو عذاب الله ألك جاب أو تتكم الساعة والمجود نانا بغتة تنكنا أغير الله نقول فمن تعالى تدعون أو بدول إن كنتم نوكر صادقين كوتنا تيالنو بل ألك أتوي إياه كتا على كلمة ما تدعون أو بدول لك فيكشف أبتالك ما تدعون إليه أو بدول لك تاجليا مما إن شاء نايا وتنسون أو بكلك ما تشركون أو بفلك فيامنونك ألق ولقد أرسلنا تنيالا أن يجيلك إلى كتام من توم من قبلك kako e muhammad ne fa akhadnahum an yumina bil ba'sa'i ni fantanya gelo ne wadarra'i ani bana gelo la allahum adara ulu yatadarruna ubuyu ramajigi be ala wele falawla idh ja'ahu akotumami ananuma ba'suna anga geleya tadarra'u ubayu damakasi walakin gagasat udusukun jara wa zayyana lahum ash-shaytan shaytana masrike uye ma kanu utunkara ya'maluna ubaka faminun bara anil min al-ma'asi kabu ala kutawla fa asarru alayha alaku falamma nasu ma dhukiru bihi tumami unyinana wajurani mini unyinanoko wajulu keruye kafuka min dabla unyinana wajulu keruye kafuka minke unyinana يامد فتحنا عليهم ألكو أنيا دايلو سانف أبواب كل شيء نما بلا جلنا حتى إذا فرغوا فونس ديارة مامي بما أوتوا من ديروما أخذناهم أن من بغتة نتشنكن فإذا هم مبلسون جاء أجيلا تغرا بنا فأضيع تغلي كرا دابر القوم موقول الذين ظلموا منه نرشونوليك والحمد لله tanu bela jele rabbil alamin abedan fon bela jelen tigi ya famude qul muhammad afo araaytum ayen kibaru in akhadha allah sam'akum ni alay aw melik lomina wa absarakum anawiyeli nyaw wa khatama ayadatu gulike ala qulubikum aw tusukunna man ilahun batu masajuma ghayrullah famunta alayatikum bihi kabinatil kawye unzur flalike kayfa nusarrifu tujuma amba wala al ayati kabako summa hum yasdifuna ga obela ububana mini kul muhammad afuye araaytum ayen kibaruya in atakum azabullahi ni alaka la jabana nawma baghtatan chunkan aw jaharatan wal ma'ana naklife
hal yuhlaku nako halaki be soroli kedewa illa alqawmu zalimuna fona kera tonyoli kelawi yamede nay aladia abe halaki nati benyana ngabe tonyoli kelaw tomo kelen ka halaki subema ka sorofo itese mu'minun numa ako jom se ka ballikola yamede nay aladia bakete na'am alako wama nursilul mursalin alako amma cili ke cidena illa mubashirina fube lani sodiyali ke bil jannati al janna la wa munzirina ube bagabagali ke bin nari tasmala faman amana nima min liman yara wa aslaha ayjani ka fala khawfun alayhim siranta wala hum ulukin maka yahzanuna kuba huzuniya walladhina kazzabu ma munu yakalonte bi ayatina anga kabakula yamassuhumul adhab la jababu sura bima kanu tunkara yafsukuna ubetnyali mununa anil yakhrujuna anit ta'ati qul muhammad afuye la aqulu lakum indi khazainullah afuye nekeni nta fawye alaka magasin nunu benede bulode anga bi muru ken toni fola wala aqulu lakum inni malakun nta fawye ngonyembele kiyade ibe muri de bi muri mun natalendo netede abene bulode nyala wele aya duma awa ala ko kira ikano fode afa tebulo ala ka sin diga fo itala wala a'lamul ghaiba wa ante gundo yere fanalo ante gundo fanalo anga bitanu ya famude anga bitanu be nimbefo ya mede wala aqulu lakum inni malakun nta fo yekone fama bere ya mede inattabi'u nakalimatu illa ma yuha ilayya ففم ويتيرما ودرم قل محمد افو هل يستوي الاعمى نو كافر بكنيا والبصير ايلك لا مؤمن لا في انتو نياما ولي كيلنيوا جابي دكو اي افلا تتفكرون نو اوت ميري وانذر به واجدك ان القران الذين ما منوا يخافون وبصيرا ان يهشروا وكان لول الى ربهم كتودا مسما ليس لهم من دونه atu ye famunte ala waliyun de menyo wala shafi'un wa rasulun donni la'allahum adra'u yattaquna ubasira alanya alaqu wala tadrudil ladhina ikana mugen yad'una rabbahum minhum bi ala walila bil ghadati sughama wala ashi ani wurafi yuriduna wajhahu kasra ala akale ala dianya ode kaduri ya famude تعالى لأشياء من أعراض الدنيا وهم الفقراء يا مد وكان المشركون طعنوا فيه نندتني فنوي وطلبوا أن يطردهم ليجالسوه وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طمعا في إسلامهم يا مد the one of مسكينة دو تنبي أهل الصفة أهل الصفة وفانتون تنبي صحابة وشلا riwaya duma ba buka take maduri duma ba ba kile niko utumbe nu kununa utita yoro were ubenu siri kira kadala do sallallahu alaihi wa sallam na bora ukaye na adonto ukaye ufana kadi buduye katime fanyika ujera nyako okeruka place awa kafiru sa dondola kafiri nyamo na yahudia uko kirama ko ambe feka na ikawajul la mede mais problème muye fantani munu flikere fa no lute sigi yoro kile sisa ini olubu ka sigi ke no klala ina umbake wal mai ku blaka boy ambe na nan klala tumami awbe wala yahudi autu ye fen demander tumado ne be sira odenya angala jenu na ni mi korosi ibe benaid anga ni mauludu 16 manu na ala mafara miskino ka ikemani ka place soro fen table ete girimandi ete kala parene ni na retar la ibe son kisi giduguma de anga jase mna ko sobe anga kula de wono ni be ku de kurana runya fokati tubabu ka fere na lendo anye mauludu kenike nyado anye mauludu ke anga mafle amse ka mawla sigi togomi ko be fere ni sigi be janjaya nga fa mo sigi yoro wati sigi yoro plan kanya obe garde fantan nunu keni ka to pousser ni dibila tumado hal nu ka mikoro ma ya tegla ngan dabla ni ala kira ka sunna ala ko ala kira makanake namanya an sigira ala kola an gan sigi ala sawai ninde kama an karamo nunu
olu ya ko sugandi u ka sigi la 16 tala bɛɛ bɛ sigi duguma ni kin nana iye mu ala ye fɛn kalfima diinɛ in kɔnɔ i jɔyɔrɔ bɛ an k'o fara kan dɛ ala ye fɛn parce que an ka bi caman ta ye nata de i bɛ mɔgɔw de ye mawludi organiser la ko mawludi ala kira ka mawludi duna den 100% mɔgɔ min mago tɛ ala la u b'o de k'a parrain ye u bɛ tila ko nati ko lasigi fo ɲɛfɛ ko karisa ina ala cɛ ni hɛrɛ ye n'a ma ɲa aw bɛ ala ko kɛ a y'a kɛ ala ko ye o de la nin parrain ko nin fɛn ninnu a bɛɛ fɛn ɲini ala ko tɛ dɛ ala ko tɛ dɔwɛrɛ tɛ i m'a ye ninnu y'a fɔ tuma min sarahatigi y'o de fɔ ko ala kira tun bɛ ɲini ka sɔn kuma in ma sabula ale ka sɔnni tun ye juma ye nata ko ninnu bɛna limaniya ala ko wala tatrudil lazina ala ko kana ninnu kɛ yad'una rabbahum bil ghadati wal asi yuriduna wajhahu ninnu to ye kanu la bouger place la u bɛ yan sɔgɔma u bɛ yan wula fɛ u mana foyi ɲini ni ala tɛ kanu gɛn dɛ to ye wa n'i y'u gɛn fatakuna mina zalimina i yɛrɛ bɛ kɛ tɔɲɔlikɛla ye sisan nin fɔra ala kira ma anw ka bi mawludi ninnu taa i sigi fauteuil kan ban mun ye ka sigi yan f'u b'a f'i ye e ni yan kɔfɛ i b'i ka dorokini i bɛ taa kɔfɛ dɛ i bɛ taa kɔfɛ ayi ko kotigi de b'a fɔ kotigi de b'a f'u ye ko Isumari kotigi de b'a fɔ kɛ tan m'a fɔ mɔgɔ bonyatigiw n'u ka bonya man kan mais dunamɔgɔw ayi aw kana jɔ miskinaw la dunamɔgɔw kama ala ka sunna tɛ y'a mɛn dɛ o la ima Sheikhuna Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu a yɛrɛ ka ko damina a mɛnna a ma fɛntigiw accepté a ka kuma damina ninnu bɛɛ a fɔ de ko kira b'a fɔ de fuqara'uka fuqara'i fuqara'uka fuqara'i ashabuka ashabi a ko i ka fantan ninnu olu ye ne fana ka fantanw de nka olu sufa mɔgɔw de don i jɛɲɔgɔn tiɲɛtigiw olu ye ne jɛɲɔgɔn de ye kira y'i den fɛn dɔ de la yan mɔgɔ caman to de lɔn kuma in na i b'o dɔn wa nka a bɛ faamu kuma kɔnɔ ni ne nana du kɔnɔ n ko i musow ye n musow de ye i denw ye n denw de ye i dɔgɔw ye n dɔgɔw de ye hali ni n m'a f'i ye n bɛ fɛ k'a fɔ ne ni e bɛɛ kelen e ye ne de ye ne ye e de ye kira bɔ de fɔ la Cheikh Tidiane i ni minnu filɛ sigilen u ni e tɛ sigilen u ni ne de bɛ sigilen i jɛɲɔgɔn ninnu e jɛɲɔgɔn tɛ ne de jɛɲɔgɔn fa anta ana wa ana anta nin de ye kuma ɲini ale de ka place bɛ fɔla ye a fɔra ni kɛrɛfɛla ye nka kotigi yɛrɛ t'a bɛ fɔla ala ka faamu ɲuman da ala ko ma alayka min hisabihim min shay'in y'a faamu dɛ ala ko ninnu ka kiiri a foyi lama t'i kan wa ma min hisabika alayhim min shay'in e yɛrɛ ka ko fana foyi lama t'u la fatadrubahum i b'u gɛn fatakuna i bɛ kɛ min az-zalimina tɔɲɔlikɛlaw dɔgɔnɔ ala ye hakɛ bɛɛ sigi ninnu na n'u ka ala ɲini de la u to yen ni maa maa bɛ ala ɲini a bɛ n'a fara ninnu kan awa o miskinɛ minnu fana bɛ ala ɲini na olu tagamasere lɔnnen don dɛ u tagamaserew lɔnnen don dɛ miskinɛ caman fana bɛ yen i ɲɛ b'u la misiriw la u caman ma taa ala ko la dɛ dɔw taara faamaw de fana bɛlɛn ye ani dɔw fana y'a lɔn patɔrɔnw ka ca yɔrɔ min dɔrɔn olu fana taa yɔrɔ ye yen de olu fana bɛ taa patɔrɔn bɛlɛn de la nka olu tɛ taa ala ko la an bɛ taa so fana ma ɲɛfɛ ala b'u bɛɛ ɲɛfɔ usaid ba nka ko de ma faradna fil kitab min shay'in a y'a bɛɛ ɲɛfɔ nka ni kɛni y'u ye e min ye ala mɔgɔ ye dɔrɔn i b'u dɔn ka bɔ mɔgɔw la i b'u dɔn ka bɔ mɔgɔw la o miskinɛ façon de fana mana taa olu de ka tɔɔrɔ ka bon diinɛ ɲɛmɔgɔw ka ni bɛɛ ye a façon mana taa i b'a tɛrɛ dansagola dama tɛmɛnen i t'u basigilen sɔrɔ i t'u sɔrɔ yɔrɔ kelen donc olu nana ala mun ɲini u nana min ɲini o tɛ fan kelen fɛ ko to yaala de la ala ɲinina ninnu olu mana don dɔrɔn u b'u sigi fo ni min fɔr'u ye wala u bilala min na nka i b'a caman ye ŋama la ayi a bɛ patɔrɔn ɲini de la ka gɛrɛ o la ka dɔɔni ɲini o bolo ka sɔrɔ ka taa dɔ in fana fan fɛ ala ka tile ɲuman d'a ma
ala ko waka zalika ni chogod la fatanna an yakorobo lige ba'dahum udo bi ba'din ni doyi allati sharif bil wadi'i wal ghani bil faqir ala ko ni korobo li doronde ambe do bla do sanfe yamede li yaqulu fa gafo li yaqulu ahaula'i nunun kini manna Allah alaina min bainina nugo ala nema dununde ma an celawa alaysa Allah nugo ala sifa ya make bi a'lama ya ko ala bado bi shakirina minnu b'ale ala ka nɛɛma wale ɲuman na a b'u dɔn aw cɛla dɔw fana taa kun tɛ dɔwɛrɛ ye ala ye olu jarabi ni fantanya ye mais seitanɛ ser'u la ka hasidiya fara kan nin ka jugu dɛ wallahi o de la i ma ye ala kira b'a fɔ hadisa la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko thalathatun la yanzuru ilayhim yawma al-qiyamati wa la yuzakkihim la yanzuru ilayhim Allah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim ako ma sababe sillahara ko ala te olu filɛ a ka hinɛ filɛli la wa ala ti yafa u ka jurumu ma ko o ma saba ko lajaba juguman de b'u ye u ye kira ɲininka ko ma saba juma a ko malikun kazzabun faama kalontigɛla campagne bɛna dayɛlɛ tuguni u ye ko sɔrɔ faama kalontigɛla ala ye fanga di ma ka ban kalon kun ite tiɲɛ f'i ko mɔgɔw ye ala de y'a di ma mɔgɔ m'a di ma o ye kuma fɔlɔ ye a ko maa filanan sheikhun zanin cɛkɔrɔba wala musokɔrɔba janayakɛla i muso b'i bolo i cɛ b'i bolo halisa i bɛ dɔ wɛrɛ la kɛrɛfɛ a dɔn nin ye jaasilen ɲa ye nin ye jaasilen ɲa ye a sabanan ye jɔn ye ailun mutakabbirun fantan kuncɛba i ma dɔn o fana ta ye halaki ye a t'i bolo i t'i ma jigi a n'oro kuncɛbaya n'o ɲarɔ gɛlɛya kun ka taa baga mɔgɔw ma e datalen tɛ mɔgɔ la i bɛ tiɲɛ fɔ ka sɔrɔ don hasidiya de b'i la a caman ta y'o de a dunya ka gɛlɛn dɛ dunya ka gɛlɛn wa da dɔ delila ka taa lase an karamɔgɔ ma cɛrɔ sama a y'o place yira la kosɛbɛ a nana Cɛrno bara ko ale bɛ sigilen o kɔfɛ ko patron ba donna na donc o donna Cɛrno bɔla a b'o bilasira dɔrɔn a ko ko ni fɛn tɛ mɔgɔ min bolo n'o nana kɛnɛ u t'o bila ka don dɛ a tɛ fɛ ka karandenw tɔgɔ tiɲɛ Cɛrno Samasa ko n fa komi fɛn tɛ bolo e bɛ na la deli de la i bɛ na ne mun deli a tɛ ne bolo i t'a ta min bolo o ka na n'o ye dɔ d'u ma n'a taara min dira ma n ka dɔ d'i ma a tɛ e bolo e bɛ na deli de la a bɛ min bolo n'o nana o bilala ɲɛfɛ k'a tɛ bɛn i ma i fana i tɛ sabari e bɛ na ɲini min bolo a tɛ yen n'a k'i ma n kɔnɔ a to patron in ka don o mana don n'o ye do bila n'o bɔra i yɛrɛ mana don i bɛ dɔɔnin sɔrɔ nka n'i ko o tɛ don i ɲɛ i bɛ mɛn don ka bɔ la dɛ i b'i sara fo ka sɛgɛn i tɛ taga e de y'a lase i yɛrɛ ma o kuma bɛɛ k'i place lɔn tan diinɛ in b'o de nɔfɛ ni bɛɛ y'a place lɔn o de la ale kan alayhi salaam a ko n'o ko ne ala kɛni ma kɛ a'lama n b'a dɔn bi shakiri aw bɛ taga la min na n bɛ bɛɛ ŋaniya lɔn bɛɛ ka cogoya dɔn ala ka ŋaniya ɲuman d'a ma wa idha ja'aka alladhina ni mɔgɔw na ni ma yu'minuna bi ayatina u bɛ limani an ka aya la faqul afo salamun alaykum a kisi bɛ aw kan kataba rabbukum ala nafsihi rahmata ala y'a wajibiya a yɛrɛ ka hinɛ kan a fɔ tantɔ mais kataba rabbukum ala nafsihi ala y'a wajibiya a yɛrɛ kan i bɛ dɔw ye nin fɔ la fa bɛ k'i ɲɛna ko ayi ko olu yɛrɛ ka wajibi de bɛ ala kan ko ala y'a wajibiya a yɛrɛ kan wajibi kɔrɔ diyagoya i bɛ nin kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ wala n'i ma kɛ i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a la ni ala ma kɛ kɔlɔlɔ jumɛn b'a la o tuma ala diyagoya gun i b'a fɔ de kataba rabbukum aw damasa y'a wajibiya ala rahmati nafsihi a ka hinɛ in kan a yɛrɛ ka hinɛ kan a y'a wajibiya o kan annahu k'a fɔ min ye tiɲɛ ye man amila minkum ni min ye baara kɛ aw la su an juguman na bi jahalatin wala kunfɛ summa taaba n'a tigi tubira min baadi o kɔfɛ wa aslah a ye ɲaali kɛ fa innahu ala kɛni ghafurun yafa masadu rahimun hina masadu nin de y'a fɔ cogo ye dɛ anw na karan la tan de wa an b'a fɔ tantɔ de ala kɛni wajibi t'a kan nka a bɛ wajibiya ka danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ y'a mɛn kataba rabbukum ala nafsihi rahmata donc ala y'a wajibiya a ka hinɛ kan
ni yeminka hina bi kumbi وكذلك لكن إن تولى نفصل الآيات عن القرآن ولا بينا عن باب سبيل المجرمين يا من تنيرك لو كسرا قل محمد أفإنما نهيت نبلا أن أعبد الذين تدعون غم أوبتو ما غبتو لك أو قل إني نهيت نبلا أن أعبد الذين غفم بتو تدعون أو من ولا من دون الله فمنت علي قل محمد أفو لا أتبع أهواءكم نلتو أو ندعوكم قد ضللت إذن ننوك نيرفي لا وما أنا نكن مك من المهتدين كم بكنا قل محمد أفو إني على بينة والله نكن بدل جيلنا من ربي كبون دام سير وقد كذبتم أو يكلون تيالك با عندي مننا به ما تستعجلون به أو بكفرسل جب موما الحكم كيري مك إلا لله فنا بألي يقص الحق على بتنفو وهو خير الفاصلين على يامر ولا لكلو ولا صن هير ماي قل محمد أفو لو أن عندي ناتم بيرو ما تستعجلون به أو بغفرس فهم لقضي الأمر بكوي ناتك بيني وبينكم نني أوجه يا فامد والله أعلم على كنباد بالظالمين تونيو لكلو وعنده مفاتيح الغيب أو على كغندو نونو كليب على بلو يا فامد أبنا دي جمع لا يعلمها أكاتا دون كليب بابلو إلا هو فناكرا أيري إلا هو فناكرا علي يا فامود فناكرا علي يعلم على بعض ما ويعلم بعض ما في البر فنفا بغير سانف او نيابه نجيري نونونا او نيابه بين نونونا او نيابه نففنا alili aflaburu ajiri avu apela jele aba kelenka korosle konal wal bahri ani fenfen be baji kono ya famude wama tasbudu min waraqatin aku flaburu foyte nabebi illa ya'lamuha fuka sura ala badu wala habbatin aku nyokisa site fi zulumatil ardi dugukulo dibi konnala wala ratbin akenete wala yabisin wala ajala illa fi kitabin mubin ya ama fa halonni yere kono de akaya bla lawhil mahfuzula modela aw be ka fendo me alomba ko kentafa kutubu Allahu akbar kutbaniya naam kutbaniya ken usad ni sigira fumma kutbaniyatul uzma naam shaktian sigira place labamina akanyana ma radiyallahu anhu akanyana ma labana imana sigo place la ni kelen wo kelen ibe ka sere ibe bo akala awo ni kelen wo kelen ibe bo akala ibe abe yirila kila bo akala ka donc ni aha imana place la subhanallah amano odla ima do tay second kelen ate kuila abedi do ma second kelo baso wa tara no ilaha kele manchaya do do air kononto naam do tabe takanade aw do tabe takana ada ira abe munu ula sino ka fa ka dima ikili ka tonai ayi ruhu bet sako abe daw ka hakko naam ay sankelen tigi masala la fu san ay naam ka san mu me ka bibulo amata anto kalama mo se benen nyamma naam takana ba charamat bokar hore fonde nabe borola dundula wa fola ni kafa ya fay abdu abe borol fola nana bal fa ka banid la kana naam kafa ya fay fay ni ya baydi lampetri charamat harof ako mo ka folo ka somi sherif ka gudban to usma la ka don ala naam ka kera ku to tagama sira do de la jombu ko na do ka hakita la do kele mi do ka falu de tun naam falin no ya ni fo ka sa tigi fana hami bada tunye falin no buza min kan doro ko do ko ale temena fali do sula yoro la chebula ka falu sara ko sherif ko ay
kwambe ni mini mana mini ko kile saba fali ni mabwana awo da bari bana o don su fe de faluna naam akoni kile saba ko nal ni mini mana be fali ni mabwana ay mi hada ba dinki ma fi sanfala nduguma la mi be folia hali donso ba fo donso hali bozo mana ka jofili dele hakem be na gulon joina aba be kala masikli aha ni kan wele yira na ala ka kle juma na ha oho tatra to mondo to mondo aha yalo ni to dara kar sala amba fo cerdo kari kasoro era bado se foila la cerdo ni to man kamay o fana se ka kete ko mi to man to kutuwe awa bana ba sifatu igeni ay atcheka do bela na seri madoro ibani kodo kenso do tabe ka kuto voyager là abu soro yoro mi burfen bebe exploser parce que ça ka ko fen kono hay so fer talo upina choko matalo hala kire ta to dra la bay adoni sefa ça sinogoti dumuniti diminti naam ay na akini abene ma wati mina wati keni ete to ala de bado choko mina يامن وهو الذي على ما سيتوفاكم بالليل على ده او فغسوفه نعم اما اما فيموتكم بالليل اقول يتوفاكم اي اساتي نون ولو قال القران كلو كافا شنو ko kuma kaba ko bonko ala be saya qualité flable fo aku yatawaffakum bil-layl ala de bo fghasufe sufe ebe sino ko mun ko yesa ya dewa naam anyere ko sino ko ni saya kelento aku yatawaffakum ama fo ya mutukum na to ko ya mutukum okoro ni te segi tuguni me na ko yatawaffa okoro ni mbe tara abe klakana bodla ko isa ma inni mutawaffika wa rafi'uka ilayhi ma fa mutuka ya fu yo ka gere chokoro bawla naam ko dem sini kala ndablo ka gere chokoro bawla de hakli tigi ya fa ala ko wa ya'lam abado ma jarahatum bin nahari wa bana min barak le kono summa yab'asukum fi abula wilitu tawaffi ko fa abula alquran biya chokoro baw mabba kaw ban tay ñaan ay abadan naam akona ta sudo ayabla anyana ma do folo enga ni talo itado Sayyid Ali Harazimi nguya sudo kile wora be kaburu kono mafa Allah shektiani ito fas akonde san kuyi ngakala ndenya na masu naam Sayyid Ali Harazimi shektiani yachi abita hijima naam ay ala todo de dama ko ni ma do Madina kana ni wirdi aw jawharatul kamali ada dudo ako ni ma do Madina kana wirdi da wono noro min bala ala kira kile ne bisega ko naam afari kolo doron de biseka ni lumiere kumbe o kuma biye o ke Madina de ni Madina te ni ya kala ni min ni soro ira ana nafasa ghazwatu badri kira yoron shuhada badri uluka ko o kanu no nege yamina abeka duwo fen kuye abeka johola ako sisan kena beni ala toy kara ka baraji du aya kala yoro min dora a sogode dekole la ka ba kolola salaire min bala wallahi ka sogode le ka bi koloko aje nyogo nya bala se ka balo se ka fana ka uya akuka kasange uya sudu sekta ko kai kle woro de ka ni fara ka bala ka bulu ko sidi harazim ale sube yel wala sekta ka chawye ka badri chaw mona wala do flam bal badri mo taraf radiyallahu ta'ala ya mad naam
akoli ay ale fana ay kundo de kama aka kummin kama wallah no en wala tu gada bakana yiri duma yadu uluga kuma la fendo be kanake korode ake bismillah akoli yaqda ajalun musamman ala wati min fa bola diga summa marji'ukum ilayhi aw basayin kanama summa yunabbi'ukum abaw kibari bima kuntum aw tunkara ta'malun aw baka faminun bara wa huwa al-qahir ala de se masai fawqa ibadihi aka jon sanfe wa yursilu alaykum abechelike auka hafazatan korosilikela ya famude hatta idha jaa ahadakumul maut ya bilbile na nasisate ya akoni saya sera tawaffathu o saya fana bela dafa oni tawaffi folo de kele hatta idha jaa ahadakumul maut na nasisate ya mtawaffathu rusuluna anga chido mbatigi nimina wa hum la yufarriduna olukeni ute jambolike summa raddu ubelasigi ila Allah kata alama maulahum udamasa alhaqutna ala lahul hukm akokiri bale ala wa huwa ala asraul hasibina ala katiri fese kela ubela jeleni قل محمد أفمن ينجيكم جند بأوكس من ظلمات البر كبو غيركنا الدبلة والبحر أنباجي تدعونه أو باويل تضرعا كنك وخفية أن غنولا لئن أنجيتنا ني أنكسي من هذه كبوننا لنكونن أو بك من الشاكرين كم بك نما ولا نماندو قل محمد أف الله ألا ينجيكم أو من باكر ينجيكم أبي أو كسي منها كبون جليما ومن كل كرب أن تورو بلا جيلي ثم أنتم تشركون وكوف أو بفلانك فيالك قل محمد أفو هو القادر على ديسي مساي على أن يبعث عليكم أكتشيلك أو كعذابا لجب من فوقكم كبو أو سنف أو من تحت أرجلكم ولا كبو أو سنكر أو يلبسكم ولا أبي أو نغمي شيئا جمع كل ويامد ويذيق أبي ننلك بعضكم أو دو بعض بعض دوكا جليالا يامد ويذيق أبي ننلك بعضكم أو دو بعض بعض دوكا جليالا أو لدو أبي تورس دوما انظر فلالك كيف نصرف الآيات أمك كبكون ولا اللهم أدروا ليفتحون أبافهم وكذب به قومك إذا مغوك نيكالون تغيالك وهو الحق لندك نيتنا يقول محمد أفلست عليكم نكني مكة بوكيل كنا ديكو رسلك لا عليكم أو سامف أجازيكم بوسرا إنما أنا منذر نبغى لكلاد وأيامد وأمركم إلى الله وهذا قبل الأمر بالقتال أو كوبي على دبلو لكل نبأ أقول كبار ياكل ويلك الأباء مستقر سبت يرى وسوف تعلمون أدور أو بنالو وإذا رأيت محمد نيفللك إلى الذين قتاموا يخوضون وبيلا بونتيك في آياتنا أن القرآن آيانا فأعرض عنهم أكيبنا منك بوما حتى يخوضوا في حديث فوق بردامنا غيره من ننتكلن وإما ينسينك الشيطان أكون شيطان يلننا فلا تبودي كنسي بعد الذكرى على كوفو كولينكو مع القوم الظالمين كفرتون لكلوك يا فامود اتارا مسريلا لغاسرا صلى يصلى المامي نوف يمي سغي كلازم كي يمي سغي كويردو كي كراتي سغي دم يبويرو فنكن كدا مرسي بويرو لا كبناتا فطري ما كونوي يلوكا فطري ما كونو يرو ما نياده ala kuwama ala alladhina atamuka yattaquna minhum basira ala min hisabi wakirila min shay'in fuila walakin dhikra akunga wajuli la yamre walakin dhikra aku wajuli la'allahum adru yattaquna ubasira alani wadharil ladhina akubla lika mawla ittakhadhu dinahum mununyuka dina min al-la'iban kaka kulonge wa lahwan anidon wa gharratuhumul hayatud dunya dunanya maya nege mogo buto dine de la dron fi be jembe manka me tinta dron buto dona on ni wanje o dine o fana be dine mi alabatu la baye donke you know o bende
وذكر كوفولك بأيام ذكر به كوفولك القرآن أن تبسل نفس ni kana halaki bima kasabat ay baraka ni mu yalisa laha ataya min dunillahi fa munta'ala min waliyin qurasni bi baga wala shafi'in wala sunnatun baga wa in ta'dil kull 'adlin aw imana ladriya bela jelenke la yukhadhu minha min al-itikala ulaika alladhina ublisu ulude mugawi ya famu de munu na nyagamida bima kasabu ya famunu baralahum abu ya sharabun min fa min hamimin kabo gunimanna wa adhabun alimun anila jabami nika sura akajugo ya famu de bima kanu utun kara yakfuruna wa kafiri ya famuna qul muhammad afa anadu wa ambe weliliga min dunillahi famun ta'ala ma la yanfa'una famun ta'awna fa wala yadurruna atantor wa nuraddu ambe la sayi ala aqabina an kofe بعد إذ هدانا الله على كيلنكو أن كذا كالذي استهوته الشيطان أبيكم مغمي ني شيطان يا لفل في الأرض دغو كل إنسان في حيرانا التبري بني أبتو أمونو يا فامود له أصحاب أكو جنيغون بالا يدعون أباول إلى الهدى كذا 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 يا فامود إيتنا ناتلك أوني قل محمد أفإن هدى الله على كذا هو الهدى ودي كان وأمرنا أو يمريرا لنسلم كافو أنغسون علي يا فد أفورا كانغسون علي لرب العالمين دام فم بلا جلنتي وأن أقيموا الصلاة كانغسلي سبتي واتقوا أيسر على وهو الذي عليه مساء تحصرون إليه أو بلا سين كتاما وهو الذي عليه مساء خلق السماوات أي سانولين دوا الأرض أني دغو كلو بالحق نتني واذكر كوفولك يوم يقول دوم بنافو كن ك فيكون أبصرك قوله الحق أقومت نتيجة يا فام يد قوله الحق نندي كماي من نكسر أتنتيجة لندو وله الملك مسيابا يوم ينفخ في السور دم فلبناك برولا عالم الغيب gundo dom masa wa shahadati ani kene kanda wa huwa al-hakim ala de kiri tega masa al-khabir kibarul masad wadhkur ko folika id qala ibrahim tumam ibrahim ko li abihi azara afamin to azara ya mede huwa laqabuhu wasmuhu tarikh ya mede ibrahim anya fukachaya akalam walifa ode to azara يا فهم أمد قد تقول آذره أتتخذ أصناما آلهة إببولد من قوبة وإني أراك نبيلا وقومك أنيك مقوم في ضلال وفي مبين منك أبنغلون وكذلك على كن تقول نوري إبراهيم أن يرى لك إبراهيم على ملكوت السماوات فم بسنغول الإنسان فمزار والأرض أن يدعو كله وليكون من الموقنين فغكم مغيه dengan yabe mugomina ya fa ibrahim ala ya fana tolin jefa alqur'ana kono shinya bi wora ni kono to tanduru oye ibrahim ye bi durunani ibrahim bi durunani o be bi ahmad adema la tanduru sa o gundo tibu gole aywa na radiyallahu ta'ala charsa makana ala ka ceetu aya dum folo na be sebeni ke ngawala hala naam yende ibrahima bil dummi fa qul 15 ko ibrahim kasr ibrahim bil dummi ko tam dum naam sajo non da tunye docteur akadu ye naam wa atumbe fo ala kirama chogomi kana khuluquhul qur'an ubeti ni yuye hal ni fabila ibadon ko ala kamugo wallahi ite fo ya la hal kile ka don ko ni kini duna ko do benna wala be kan ngi nyakam san duru ni ko ini mo gombe nyogon fe kan ka do lo ala kile itaye ko kelena ka boni ko kini aben kanike jinya kama Allah ta'ala urana ke ni malo urana mamundi nunu ma ba di jommo naam nunu ma mi soro urana la malo jomba so
abe karana eba kara eba mo go wele ka kara ifa do yere mo ku tafe da nunu Allah akbar we kitabu ifa uya don uya fa wa umo foi nyini naye ni alati foi total dunate maka don ubisete kalande nyite ala doro choro samba de basura bi kala ina don kalana wallahi abi don kalana fabe foi bena alqur'ana ijaza soro amma deliki masa kelenye muhammad delika doro me dama wani sara abe do ki ya kafiya ni tara baraka ne alqur'an epi akasira tana kalanden korbalo mu ta furo la arabani ni minu tara furo la minu mata nauna na urafe minu mata karambe damna ni ulude munu burkado halaw bunu metala ukado mawbla nga hamiye mine ala ka kitabu ka kana hal dina mafsir radiyallahu ta'ala amin amin ala ku baraka damma ya famu manana nunu yoro la wajibu ala de bunya foni ibrahima bi woro ni kononto alqur'ana be nga bidummi damma be mina ni tanduri fatha be mina be bidurunani ni ko bi ahmada ko de be bidurunani donc ibrahima ya tasoroni ahmada de aya wala no fo ngam se ko kel fo tanduri na antolo lomba ube lu fana mana na do mo bo fan radiyallahu ta'ala ala ko falamma janna alayhi al-layl akokuma mi sukura ra'a kawkaban ibrahima yadole qala hadha rabbi akuni ndenda masay qiyamade falamma afala tuma min lolo nunu tunna qala ibrahima ko la uhibbu lafilina ala min bi do abatu masawma abatu fawma ay ntofe ya famude falamma ra al-qamara bazighan tuma mi anyaba la kalo bangelendo qala hadha rabbi akuni ndenda masay falamma afala kalo tunune qala ibrahima ko la illam yahdini rabbi lina dama sakini man kana la akuna nambeke min alqawmi ad-dallin bena fara fili bagantiuka bena yawono tawhidu betende ni do na ale babu kono ibe tade fibe tunu itunune iyere ya lon ki tunune iyere sonna to mi ki se ka siraye iya don tuma mi itununa yani halaki ki so tunu kono ale ala yere be tajalli ki o yorola ki nati ama ini yoro min kaka ani sifa min kaka ani ni chogo min kaka tawhidu hakika ininde nga atosa mimi papier ka aminyo wala karago de ga ruhu ka ala nyini abe tunu de pew wallahi ma sufi karamo ko banu no be tayro la fo mo be fado la la asro bo min nyina o te ye ni e ka chogo yae o de be hina ila kila se aka chogo ya do wallahi ibrahima be ka ankala o de la falamma ra'a as-samsa bazighatan tumami anyaba la klika bo qala hadha rabbi akon inde nda masay qiyamade hadha rabbi ninde nda masay hadha akbaru ninkabo falamma afalat ako kletunune qala ibrahima ko ya qawmi ko ngamo inni bari'un barilun mimma tusrikuna aw be ka fen bato inni wajjahtu wajhiya nay yardi lilladhi fatara as-samawati wal arda min yasangolon dugu kolo da hanifan njangalendo kaboni fendunu bema wa ma ana na ibrahima ken make min al mushrikin konye flanka foto Sheikh Tidiane ni kanina radiyallahu ta'ala qala ko wakadhalika nuri ibrahima malakuta samawati ko tuma ko malakutu munumbe fola sanfe ka danye kaloni loloni kledewa sibo ala ko anyo de ibrahima la pura ka ala do Sheikh Tidiane kan ko ayi kono ko awmama ibrahima manu kelo kelen fo abe haza tuwala arabu kana haza
abe yirali ke fɛn de la fɛn min man jan i la fɛn min man jan i la a b'o de yira n'a ka jan o ye zalika de min ka surun i la haza b'o de yira sɛtijan k'u ma ko tuma ko lolo ni kalo ni tile k'a ka surun danfɛnw na wa u bɛɛ ko ayi ko ibrahima y'u yira ni haza de ko wala alkurana de erreur kɛ ko ayi a k'a bɛ ka fɛn dɔ de f'u ye ka fɛn wɛrɛ yir'u la a bɛ k'a f'u ye de min ye lolo in da yanni lolo k'i dabari ban lolo damasa ɲini ban lolo fili sanfɛ lumière b'a la i bolo tɛ se ka maga a la a bɛ jɔn ka mara kɔnɔ mun na a bangena mun na a tununa o ɲɛɲini o de la a b'a fɔ ko haza rabbi min bɛ lolo in kɛta o de ye n damasa lolo mana tunu a bɛ kalo yir'u la peut-être aw b'a faamu ko nin lumière de kama nin dɔ ye lumière ma ye o tuma jɔn fana ye nin lumière nati o de ye haza ye ala b'ale kɛrɛfɛ tile bɔlen u ɲɛ b'a la kalo tunna tile lumière de ka bon kalo ye a ko aw ɲɛ bɛ nin tile fana la ale kɔni ka bon a ka bon a ka bon kalo in ye peut-être a bɛ sɔrɔ aw bɛ nin de ma ko nin de ye ala ye mais ale b'a ta yɛrɛ la kɛrɛfɛ o ɲɛ t'a la donc a b'a dɔn sa u tɛ se ka nin si ye o tuma komi nin ka jan aw la aw b'a ye de aw t'a man ka mɛn aw tɛ se ka s'a ma min ye nin kɛ yen o de ka surun ale sɔmi a tɛ sɔrɔ ni meli ni yeli ni fɔli ye o de la ko inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda a ko ya min ye ninnu bɛɛ da dɛ ne ye n yɛrɛ do de ma a ye kuma laban f'u ye tantôt a ko wa hajjahu qawmuhu aka mɔgɔw ye sɔsɔli k'a la qala ibrahima ko atuhajjuni aw bɛ n sɔsɔ ala koyina wa fillahi ala la wa qad hadani ale ala ye ne kana wala akhafu ne ken tesira ma asharaktum aw ma yamade amma tushrikuna aw be flanka fo yali mugala bi ala la inni na illa an yasha rabbi fa ya ala di shay'an mi wasi'a afarala rabbi ndamasa kull shay'in fambala jele ilman aloni abe ala di yoro fambala jele loni bale de bolo afala tatazakkaruna nogo awti miri wa kayfa akhafu tuma munde lambesira cogo juman besira ma asharaktum aw ka flanka fo yalla wala takhafuna aw tasira annakum asharaktum billahi aw ya flanka fo yake alala ma lam yunzil bihi sultanan dallu foy tawbulu ya man fa ayyul fariqaini jamakulu flala juma ahqqu bilamni lana yakan ka daminka min liman yara alala wala mimbe ka bulibatu in kuntum nawkara ta'lamuna kawbadu ayin jabi الذين آمنوا علىكم آمنوا لمن يرى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أكم منو لمن يرى وما تنجلي فو نغمي وكان لمن يرى وما بغى مغبرما أولئك أكو أولود لهم الأمن لأن يابي أولوك وهم مهتدون أولود ما كان دوني على كان فراوك وتلك أكو نمين فلاني وتلك أكو نمون فلاني مروك تجربة بياني ala ko watilka akoro ko ni mufle mais walo tawuye jolewa tawuye kemanande lamu ye bisabay kafu ye bidure o jole ako hujjatuna atainaha ibrahima koni nde yangal dalu ya nyadi ibrahima hasbunallahu wa ni'mal wakeel imana alabe belli ndema awa ni ba ale kedoro kemanande bidure ala ko koni ngal dalu de nyadi ibrahima ma awa ala kira fana ya fanya Allah hakili to ala kebana ni biduru kay ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala ko atainaha ibrahima anyani daludi ibrahima ala qaumi aka mo sanfe awa abi musa mogoma burane bono fiye ako narfa darajati man nashau ambe ma daraja korata minne andiya inna rabbaka idama hakimun kolom masado alimun lonni masado ya famude awa ni be fe ka korota soro yakili to ala kosobe wa wahabna lahu ishaq ako anya ishaq di ibrahima wa yaquba anya yaquba fana di ishaq ma kullan ala kununu be hadaina anyu kanda wa nuhan hadaina anya nuhu kana min qablu ka ko wa min zurriyatihi abenuhu ka korewla dauda wa sulaymana yamede daud wa fudu ko david sulayman wa ko salomo yamede wa ayyuba wa ko ayyub wa yusuf wa joseph wa musa ani moiz wa harun ani haron wa kadhalika ala ko ni to najzi ambe saradike al muhsinina nyali kelawla wa zakariya ako ambe zakob o fanabe
wa isyamade wa yahya ani yahya wa zakariya deni wa isa ani isa maryama de wa ilyas ani ilyasa fana ya haruna balma muso denye kullun ala ko nunu bela jele min as-salihin nunu ye ma nyumonde titiri kadi koy ha titiri kadi wala ala e nunu so ka ku son fo ka kla ka fo anye ka yu so akan fo na so akan so wa isma'ila ani isma'ila wal yasa ani nin nabi man wa yunusa nin fana ye doye wa lutan ani lut nunu fla to ma man changa yunus tabe donga lutu keni telma kam mo ba taram mo gurjigeni halakilo mo ba na hay lutu yere to wala osi naam negen modeli kay lutu ay annabi de dun ga telma gurjigeni ko ga go alay naam aya halaki ka tatinya ate fe hali lutu yere to ka chaya akli kana to gurjigeni ko wati do la demsunu te ko do damna o kayde gorjigen faga nuye muye doro baati kay ko akay nuyu be faga sa wallahi mali be here so here yere naam aha aw nuyu demsunu wuli cede nuye muye doro o ka waranka kam gosi foka lagala naam na la sona na bana sisan sa wallahi aw ba sanu be na bo foka ikona ya na tata ba ikere fetu ni batra di ma halakile nunu muso deselembe ka furu aw bita ka baw yere ke muso ye ala hala ki donda wadde ni mama keni be kolon na hal na baw ka quartier la fere ka boyende kuma taw ka luko no ke hal na baw ka quartier la fere ka boy suno na be yoro lu min kono lu wolo la côté nani be asusi cigarette no way na ay halu ka cigarette gorjigeni akala na be yoro ma fere ga habbo mo kana to ikraf wallahi we sheikh umar din kala mahali kuma fulaf akwala mu yira la daw ilma fuzla gorjigeni kana jimi kaso kasura ay iduti ki sonnama ama diga usila klebi segi ni mo sara ya ata ala ka hinasur ma wi do ka ala tajab gorjigeni asato min no to kana jida ma ay nabe suma la sama kabla klela aya Sheikh Umar ko da kun alay min ala ka hadara la akle bi segi la yurfa lakum ad-du'a wala yurhamu mauta aw ko do ti jabi naw ka su sara wata ta hina so ko bi segi aw ye jidi gorti yani machine kila yi ay ko roside amay ala kan kisam ala ko wa kullan akon num be faddalna anya fasamantiya duma alal alamin danfo sanfe wa min abaihim ya ala ko ufaw wa zurriyatihim anuka demba yaw wa ikhwanihim anu balmaw an hinarula wajtabainahum an ala yusugandi wa hadainahum an yukana ila siratal mustaqimin min naklenono zalika akon ni mufla hudallahi ala kanaru yahdi bihi abakana likena man yasha ma min yadi min ibadi aka jawna wala washaraku ala kunu yeflanka foyalike la habida anhum abetunu kabwa ma kanu tunkara yahmaluna ubeka faminun bara ulaika alladhina ulude mugawiya atainahumul kitaba an ala yaghfir duma wal hukma ani nabi nyumanya ne ala de ya duma wal hukma ani kiri wan nubuwata ani nabi nyumanya fa in yakfur biha haula'i awa ni nunu tun ko beba faqad wakkalna biha na ala badi do rewma laysu biha bikafirina ulukentena bawbata kata yame ulaika alladhina akonni munufle hadahumullah na ala de yukala fabihudehum nunu ka kanda sira iqtadi ayere kola de ala ba fola ko annabi ka nyogona degi ko mo gote mo gola degi balma sunna mo ay kunu o gal qur'an famu ha ka diine bo yahudiya hakilna uta doro ka buddo islam yala o may aw islam o de ay islam ay qur'an famu o ka baraka nay qul muhammad afala as'alukum alayhi
akodirna awni ka ajaran sarala in huwa akonega nin qur'ana maga illa dhikra funakara wajur lil alamin dan fam bela jeleni wa ma qadarullah uma ala bunya haqqa qadrihi ala ka bunya hakela wallahi uma ala ka bunya lo aye uma ala bunya ka bunya hakela ma anzala Allah ala basharin ala malajini ka min shay'in fa ila qul muhammad afaman anzala alkitaba alladhi joni la jigini ka kitabu la jaa bihi musa yaminnati nuran ako norodo wa hudan anikanda linnasi hadamadun taj'alunahu aw bi kitabuike aradisa klayoro tabdunaha aw bi do bange wa tukhfuna kathiran aw bi chamandu wa ullimtu aw yalonike ما لم تعلموا أو تنتمنوا أنتم أو ولا آباؤكم ولا أو فولا قل محمد أبو الله على ثم ذرهم أتي في خوضهم وكا جرنا يلعبون وبكلونج وهذا القرآن أكون القرآن كتاب أنزلناه قفد أن يلجي مبارك بركة بالا مصدق أتنتي يلون الذي بين يديه من كنان ولتنذر أم بغبغلك ولتنذر إكا بغبغلك القرى دغو ببالا ومن حولها أن منهم باكر أي أهل مكة بشائر الناس أو أنكلو بدولا كو دغو بربي كو دي دغو بايده كو مكة ولتنذر القرى كو بومباي wala end capital ko ende القرى ايوا كده ترى فقره القرى لا جيجي سنو كني اها ويولو تاري يا فامده ولتنذر القرى والذين يؤمنون ما منوا لمن يرى بالآخرة لا يؤمنون به وبالإيمان القرآن وهم أولوكني على صلاتهم يحافظون وجنبك سلك كسبه وما نظلم على كجند غتونوليكابو ممن افترى كتم ما كمن يتغلق كذبا كلونا على الله كاد عليك أو قال أوهي إلي أو إماكم ولا هو يجينا عليك ولم يوحى إليه شيء ala ko forma jigaka naam aw ya me burana le flan jabi dilan ala ko nimi ko wahyu jigaka aya fa ko fado dal ya mede fado na rasulo fenken majigika aha ala ko te walam yuha ilayhi shay naam foi majigika aha ya mede wa man qala sa unzilu naw ya me mo da ko ne ala bena ala jigine ke mislama anzala Allah inafo ne Allah tinye minna jigi ayen kalon tege walau tara muhammadun ko imaya idh zalimuna tonoli kelanu fi ghamaratil maut ni sayasikara ye ubolo wal malaikatu basitu aydihim ubolo meleke ubolo samadendo katauma ni lajabai ni ya udo be nimisanga atefenya akhriju anfusakum ayaw yarakum al yawma bitujzauna aw basara azabal huni dogoya masarala odla tigi usato alabu dogoya de kasoro kufa ya mede banal lebulen ode ba tigi mina abe lebu faga bana be ke banal lebule abe soro ka fatu awa ne ye mo la ako ala e wahyu jigi aleka ako ala e fen jigi min tun jigi na ko ala e dowere jigi ala ko nawya me munda ko nu sawati sera azabal huni kono buri bambali iba sarifambe awo abaka tende kasoro kafa ala ko abake tende na wiyo yemina awa alqur'an ko tigide do aha ala ka klinyu mandama bima kuntum taquluna aw tumba min fola ghayra alhaqi famin tatni ala allah alaka wa kuntum aw kara an ayatihi tastakbiruna aw bawkun chabunya ya mede no de fo anga jogoro baw ma bam folo jonbe aw nege sayyid alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu wuya nyinika sayyidina jibril aka jigini na dugukolo kan ayata kabiri an fa adama fo ala kira ay jigi ko hakke bunke aya benya fo aklala ukama ko jigini banawa ako jigini maba ko mun sura tuguni annabi werebena ako ayi ako min ba'dihi nazilun ya an fayarfa'u ya fi raf'ihi ul fasadul khalqi wal qur'an akabe na jigi shin atande nga jigi wo jigi abe fenyana man kelenta ako fenta imana bandomi duna halakira duna tatinyala na uyani ni kataina aklara katain fana befo beitu kele yumnun wa hubbun rakhun ma'dirun wa haya sabrun wa zuhudun wa sakha alquran bisalam Allahu akbar
cɔkɔrɔbaw ma ban koyi a y'a f'u ye a ye Jibril ka kuma bɛɛ fɔ k'a ban nin bɛɛ kɔfɛ ni e nan'i la ka sunɔgɔ ko wahyu dɔ jigin ne kan iyo awa bismillah i ka mɔgɔw la karala ye anw ka ɲi u la karala ye nɔ sinon alakira ta in kɛni ayi a banna ka ban a banna nɔrɔbila minnu bɛ yen ni kira y'a don olu da u y'a don ɲɔgɔn da o cɛkɔrɔbaw ma ban anw bara fɔlɔ o kuma a ye dan n'aw ta in ye a y'a f'u ye an ka cɛkɔrɔbaw ma ban yalo jama fɛn fɛn ni cɛkɔrɔba t'a la hɛrɛ t'o jama in de la denmisɛnnin jama ayi girin fu nka ni cɛkɔrɔba b'a la aw baw taga cogo la aw baw taa yɔrɔ dɔ a y'a f'u ye ko an ka cɛkɔrɔbaw ma ban fɔlɔ ala ka hakili ɲuman dan n'u ma i y'a faamu dɛ a ko walaqad ji'tumuna furada aw nana amma kelen kelen kama khalaqnakum i n'a fɔ an ye aw da cogo min awwala marratin siɲɛ fɔlɔ min wa taraktum aw ye toli kɛ ma khawwalnakum an ye fɛn min d'aw ma wara'a zuhurikum aw kɔfɛ wa ma nara ma'akum an y'a ta la ka fara aw kan shufa'akum aw ka boliw alladhina za'amtum aw bolo minnu annahum fiikum k'a f'u n'aw ye kelen ye shuraka k'u ye ala jɛɲɔgɔnw de laqad taqatta'a a tɛgɛra laqad ni man nɔgɔn koyi ni man nɔgɔn dɛ ni ko siribe ka nin fɔ sisan a bɛ dɔ fara sun juguya kan nakalo bɛ kɔlɛ alkurana fana bɛɛ n'a tigi don alkurana de o nana arabu nɛn de la o de la a kalan i b'a kalan de dɔrɔn n'i ma kalan kɛ n'i y'a ta kɛrɛfɛ ka taa a man nɔgɔn dɛ yɔrɔ la ka taa mɔgɔ ninnu kɛ n'i ko olu ka nin kalan k'a ɲa i ye baara dinati dɛ kɛmɛ kafu ni mugan kafu i b'olu dɔn wa cɛkɔrɔba usa de b'a cɛkɔrɔba ka baro fɔ ani ka a t'u bɔ ɲɔgɔn na quoi donc n'a ko ka n'u ko jɔn ko mugan kafu komi o ye kɛmɛ ye ka o ye mugan ye moriw ka tɛtɛ la quoi donc ale tɛ se k'a fila bɔ ɲɔgɔn na n'a ko ma a b'a fɔ ko awa ko nin ye nin de yalo nɛn fana cogoya bɛ yen nɔ nɛn wallahi ala ni bi den dɔn kalan na jama nɔ mɔgɔ bɛ karamɔgɔ sugandi fɛn fila dɔrɔn de kama a ka kalan a n'a jogo i bɛ nin fila de ye karamɔgɔ la a ko bɛ diya ye i b'i den d'a ma mais i gɛlɛya ni alikuranɛ kalan don a nɛn ma filɛ a bɛ kalan kɛ cogo jumɛn fana o ka ɲi ko in na dɛ o ka ɲi ko in na de wɔn nin ɲuman a bɛ kalan diya don kalankɛla la ala de bɛ dusukun ɲuman lɔ m'a fɔ a bɛɛ nin ɲuman de dɛ ala de bɛ dusukun ɲuman lɔ mais nin ɲuman mana tugu dusukun ɲuman na o ka ɲi ka tɛmɛ nin kolon ka tugu dusukun ɲuman na yalɔ dɔw bɛ yen olu fana foyi man d'u ye kalan saboteli kɔ i tɛ se alikuranɛ la o ka bɛn ti ɲa ma nka minnu bɛ se walahi u tanu ala de y'u sɔn minnu bɛ se u kan ka di u siranna ala ɲɛ ka fara a kan a yira mɔgɔw la walahi nin de ye ko in hakika ye ne kɛni nɛn tɛ se n tɛ se ka se nin hakɛ la nka ni e tɛ se dɔrɔn i b'o sabote i b'a fɔ suruku b'a ka ko n'ale tɛ min sɔrɔ dɔrɔn ko tolilen don o de la ale t'a fɛ i m'a sɔrɔ de sinon alikuranɛ karancogo ɲuman wallahi a ka di muminu bɛɛ ye sayyiduna abi musa al-ash'ari kira ka sahaba kun don a tun kan ka di kalan na kojugu don dɔ la ale de bɛ kuma in fɔ la ko ale bɔra a kelen a bɛ ka taa a bɛ ka alikuranɛ kalan alikuranɛ diya bɛ ka don ale yɛrɛ la k'a bɛ k'i kan diya n'a ye dɔrɔn k'a bɛ bɔ mun kalama ko min tɛ dogo o ko k'a b'i dogo a kɔfɛ jɔn tɛ dogo sallallahu alaihi wasallam ale tɛ dogo mun n'a tɛ dogo parce que ni ale bɛ yɔrɔ yɔrɔ hali n'a surunyara yan nɔ sisan parfum kasa in bɛ don bɛɛ nun na bɛɛ b'i kunkolo yɛlɛma i t'a la a bɛ fan min fɔlɔ yanni i k'a ye sallallahu alaihi wasallam ala ko ale bɛ taga la dɔrɔn kira bɛ ka i den a kɔfɛ ka kala in lamɛn a ko ale bɔra dɔrɔn ko fa iza asummu rihahu fa iza asummu rihahu ko fo kira suma bɛ ka don ale nun na
kayi yelema dora asro kira fana be ki takama don doni o be ka alqur'ana inam alay mo wera e kalanda bla ko kira kama ko ay ko rattil ko kalanke ka ko kira kon se ka kalaika ko kira kama ko wallahi laqad utita mizmar ala daud ako wallahi alay son nabillahi daud kan dia alqur'ana ko alay son abi musa al-ashari kira kan duman tanu ebera ke bo sabote ni tisi akala nga munum bise wallahi tare bawye ayaw jiro jade aw minum bise alqur'ana la naw kankadi longolo ay do faraka akadi alay ala balame ala kira balame ala jonyuma be balame naw nyana ka faruka wallahi aw kera tare ambe ta sama aw de sabiquna bil khairati ga hal naw manya alqur'ana kene ayo damma angalame nde kay nde sajo ninde kay an alqur'ana kanu an kala ya famu de kiru don kala kiru de balo harfu nunu kelo kele bo yoro de bula la yoro de bula sama chogo de bula sama hakew de bula e bani kiru nunu kala e mana be o kala mbaga man ni ko de foye e bunye fenye ke ni tisede mbise kala na anin kanka di kelente munun ba ke donkili ye do be ruma na kala ibalo kanka di donkili drondo me kiri usi da falente lonni kala u ba don ebe jeliya de la ete kala na parce que ni kanka di akiru fana nyini ka don harfu kele wo kele be boyoro juma abe sama hake juma na abe dan yoro juma o fana e kala ndo ni be kalana imani jo ikanka continue wa ibe segin ka ta kofe wa I jo yoro mi ba taye wa ni be kiri do ni be nunu be no ka faraka sajo natigi kalanda mna hali tefakide ite fakide alaku nyogono alaku chaya andeuna alaku chaya andeuna alaku chaya nga du kono alaku chaya nga jamaula alqur'ana kali ala ede akadi ala adurusili o de ka bon ka teme fem beka ay nyawro gele ya be lonni bela fo qur'ana durusi nyawro gele ya ta ala la de ma misri la chama fi nur almamiya la salfanan la salala ni fitri sera wa ariyar bo an ba bo ko hello ali an ga choro ba do yele ko mo do fitri yan soro yoro do la ambe na sala ka do hondo ma hondo blanye o be na tema ka o ikara ke cholo de flakarando mbe ya awo abolu baro ni ya kari ka do lu baro nu mantew alqur'ana keni usal an gele suraka ala ya di suraka ma ubise wallahi ma fa suraka be ga suraka qur'ana kalana nyana maw abula abe fam ko ijaza alqur'ana diplôme a fin banga jamana en kono abe temeni suraka nunde abe temeni ko de ala ya no yuye usala kojugu adu dobe imana do adu kono de bare be ba achema na musuma ibatra be aduni nendo awa ni ala e min tugola o be tugola ga kalan kinte siya tayede flow kona nye siya chamanye ngambi man ka do be ni lo lu ko fe bravo yere do la mede yalo man o man kay ani man ka tawte kelere bismillah dama kala so be ni ala o dima ni ya siata te wallahi ni ya kalandori be se otuma ngande um blala ngana fo karsa utadu ngande um blala ninde here ala ku chaya ngaso burana kai ya fam ala ko laqad taqatta atgara bainakum aw ni nyonche ya mede وضل عنكم ما تنعون ما كنتم أو تنكر تزعمون أو بك من مر إن الله على فالق الحب على بنوكستي يا فامود والنوى أن فير ويخرج الحي أبننا ما من الميت سولا ومخرج الميت على بسوب من الحي ينمان ذلكم الله أكو أوك على من فله فأنا توفقون مندل أو بو بنامني فالق الإصباح على بسوب ما داكنتي كتاني دبي kanani yelenye wajailu layl abesuke sakanan
oye basigide washamsa kle wal qamara kalo husbanan uliye jate kelawde dalika akoni mufla taqdirul aziz ni nyaka sey bolodali al alim min kabo wa huwa alladhi alade masay ja'ala lakumun nujuma ay dolo nunun ka awili tashhadu fawqa siriya yamade biha ale alala fi zulumatil barri su dibi kono wal bahri ani ba kon nala قد فضلنا أو نفسمنت يلقى على آياتك وقول قوم يعلمون مويمون بعد وهو الذي أنشأكم على دي أودا يا فامود من نفس كبونيلا واحدة كلمة على دي بدا كبوني كلنا يا فامود ني فلمنا مركوتا فلوتا أي أو ببورا كلنا فمستقر akale ala sabati yoroke minkum awla fi rahim denso konnala wa mustawdaun ay wili yoroke ode fi sulbi kokolowla qad fassalna anya wala al ayati kama qawli qaumin yaqilu yafqahuna ma minum ba famu wa huwa alladhi alade masay anzala minas samai ayala din kabo sanfe ya famu de ma'an jila fa akhrajna anya la bolika bihi ni ayna bata kulli shay'in فلن فن بلا جيري فأخرجنا منه أن يلبو على خضرا فن كنو ودي يامد يردوني نخرج منه أن بابو على يافم حبا كسو متراكبا منه دادال بنيونكا يافم دي ياوا نينكني نمان كروسي أنغا سنكيلو مالو كتوين تغدي أبكامو مالو أتغو أيافو يوكو جانتو دي سنو أمي تابلو منكا ساجو santan kofe amman korosi samya be seya abe foko si tambula ambe seneke chogobi malo bafo neri kade wa neri kade ukanyo kurani nunu ani malo kurani nunu ala ko yansi sale de be yiri den damma na ye falen fen damma ka be clara kisedi amma falen fen kono o ye juma ni nyo falena imani ka nyo foro tege am beye kolon ko de soreno sanwere nyosi kabiri bi nyotige manaba awbo boko tinsa meleke adamana obe play insana na obe kushika soro ko da ga nyokurani munumbe na la sisa nyosi tse ka bwala dan ko kelele nyonu imana dan ni ya tege abana dumuni doron sanwere figa nyosi were nyini suna ale mu fale na nyina atse ga lan sanwere aka fale ni ya dan ate fale sho aha o amalo nana o de be ka sene samalo sene yoro bela ko gere kamalo awa maroke ni here mai ji kon nay na abdala gere kan ni bora la anke anya bala kono jabe ni ka befo anyona na awa sisa muntura farafinse ni mago sera ma bi bara na awa abeyu ka se pikiri le nunu pikiri me kala itabe donc on te ka nature foy dumo o la o do nyodo fo doye mo yani ka baga najini tigu ma te baga dumuni tigu yere na jini yeni nati dumuni yere be mun dumuna sa mun natir bi bolo hali misi nono itume mimmi folo ibe gumi sorala san nono iba min doro ikana to nono min bali ala suno yere balo nono kena buta ha voilà donc an korosi fembe wika fembe fale ambulo nam man janto anyere la avec bara ha senegelo aw fana ka gere ko chokoro bawla u kana ba aw nyana jona aha anga nyomi mbambulo anga tiga ni teri ni tiga ba ayo lu to ambulo yi ni yemi sene nyina sanvera nyosi na tiga si boy ka play aw ka molo fana kete ni tubabu nu tana na uku tawdu deuma aw yere ka tawdu aw deuma beki denna bolo na yalla anga farafin do fana bolo tubabu deunde aw anga farafin do be bolo tubabu deunde bravo na anu wolo doro ku di tubabu aya aw wallahi obligation ka tubabu dendo na ala ka akili nyuma ndamba aha donc anga senegalo ku janto yera la ni na ako wa minan nakhli kabot yame tamuro la min tal'iha afiruna inwanin ako feru yame minu afo grifiele daniyatun minhu gerelendo wa jannatan furu wa min a'nabin kabore zauna wa zaytuna adi zaytun ode olivier wa rumman ani betref mutashabihan minhu bolen ay zaytun fo sinya woro de alqur'an afa sinya woro
sabandire alako mutashabihan femin bolendo wa ghayra mutashabihin ani minuni kasoro bolente unzur flalike ila thamarihi katayir dema idha athmara nadina wa yan'ihi ana moli inna fi dhalika abeni berala ayatin kabako liqaumin mawawi yu'minuna minhum bilimani alay wa ja'alu lillahi shuraka uyeflanka fo yake alala aljin jinaw uyulubatu wa khalaqahum uyamada fa kayfa yakunu shurakaahu ala de jinaw da nga uye jinawta kubatu aw yerebe jinaw fo li lawlo ayamede aw buga da halayado ko jina bisemuna wa qarrabu lahu banina akube den chawdi nimma wa banatin bighairi ilmin an dimmuso ubako di alama doro kasoro te ko kalama subhanahu saniya bay wa ta'ala akora tara amma yasifuna ubeka minfo badi'us samawati wal ardi ala de sangolon dugu kolo dama say badi'u ode dali création yere ama foy fleka suma ola ka begla ayere ka dalila ala do yoke anna yakunu lahu waladun jojuma dembe kay walam takun lahu sahibatun jenyon taala wa khalaqa kulla shay'in ala de fembe la jelena wa huwa ala alimul lani masad bi kulli shay'in fembe la jelena ذلكم الله ربكم من داودا مسا لا اله الا هو بدو مساتين فناكرا اكلن خالق كل شيء على دي فمبلا جلنا فاعبدوا ايا بت وهو على قد وكيل دغ سم مسد على كل شيء فمبلا جلنا لا تدركه الابصار اكو نيو ولت سرلك على وهو على يدرك الابصار على دي يلي دون نصر وهو على كني يدرك الابصار على دي نيو سر وهو اللطيف على دي نغيا مساي بأوليائه أكجونا الخبير كبر المسار قد جاءكم أنانا أو ما بصائر واجل من ربكم كباو دام سيرو فما نبصر نما من يليك فلنفسه أيا يركوني ومن عمي نما من ناتي فعليها أبا سانف وما أنا نكني مكبي حفيظ كرسلك عليكم أو سانف نعم alaku wakadhalika ninchoda nusarrifu la ayati ambe wala waliyaqulu darasta au darasta akafu iya hakili jiginke walinubayyinahu amba bangali qaumin ya'lamuna ma yaminun bado ittabi ma uhiya ilayka chugu min wahyu jiginika min rabbika kaboida sayoro la ilaha illa huwa batu masati funakara alai ya fam wa a'rid eki bana min alil mushrikina flanka fola walau sha Allah nakuni aladia ma asharaku uteflanka foyalike wama ja'alnaka aw ma Muhammad ka hafizan alaihim korosike lade uka wama anta ekin make biwakilin alaihim kuga ko kalfarima alako wala tasubbul ladhina aw kanan nike mughawla yad'una min dunillahi famunum bi ala wa fambatula minti alai aw kanunni koy fayasubbullah ubena ala ni adwan kunfinya duguya kama bi ghairi ilmin kasura alonni tula wa kadhalika ala konin chodela zayyana anya masri likulli ummatin man tonkele wokele amalahum ukabarawla yamala summa o kofe marji'uhum usagin yoro ila rabbihim katawdama sayoro fayunabbihum abu kibar bima kanu tunkara ya'maluna ubafam min bara ya famude wa aqsamu billahi akuyu kali alala jahada aymanihim kallidanna la in ja'atuhum ayatun kuni kabako nanu mala yu'minun biha ubana liman yaqul muhammad fa innamal ayatu kabako inda allah ala yoro wa ma yushirukum mun bi awla dunya ala annaha idha ja'atna la yu'minuna utallimaniya alako wa nuqallibu afidatahum ambuduzukum yalama wa absarahum anu nyaw كما لم يؤمنوا به نفوا لمن أول مرة شنفلا ونظرهم أنبوتوا في طغيان مكيادلا يعمهون وبك سجي وبسيجا سيجا ولو أننا ألك هاي أو نزلنا أن يلدغ إليهم أصنف الملائكة ملكيو وكلمهم الموتى أن يسوبلا ككموفة سوكما نوفة وحشرنا عليهم أن يدل جلك أصنف كل شيء فنبلا جل قبلا أن يكون كلنالا يا ما كانوا أمك ليؤمنوا قبل إيمانيا إلا أن يشاء الله
فناي ألديا ولكن أكثرهم غوتاما يجهلون وتادو وكذلك أكون إن تولى جعلنا أوناك لكل نبي أدوا أن يجوك نبي نمان كلو وكلو جوك بولا شياطين جنو الشياطين الشيطان الإنس هذا مدون والجن أنا جنو يوحي بعضهم إلى بعض ودو أبي جيلك دوما زخرف القول كما كان نقولون غرورا نجدنا ولو شاء ربك ناتني دام سديا ما فعلوه وتنين بارا فذرهم ألاكو إكوتين وما يفترون أنو بكلام منون تجي ولتصغى أقول فقال مالك إليه كتام أفئدة الذين موت سكون يا فامود موت سكون لا يؤمنون منه تليمان يا بالآخرة لا هلالا وليرضوه وكان يسدي على وليقترفوا وكتالك ما هم مقترفون وبك منهم جنمولا وكاتوا يري أفغير الله نغفم انت علي أبتغي حكما نبود نيني كوكا كيري تغلاي وهو الذي الذي مساي أنزل إليكم الكتاب أي القرآن جي أوكا مفصلا أولا ولا لندو والذين ما منوا آتيناهم الكتاب نان يغفر دوما يعلمون أباد أنه منزل كافو على جينا من ربك كابو إدام سير بالحق نتني فلا تكونن إكني كانك من الممترين يا فم موفي ما منو نوجي لا تغلندو وتمت علىكو أدافر وتمت علىكو أدافر كلمات ربك إدام سكاكمك صدقا لدريالا وعدلا صدقا تنتقيالا وعدلا عن لدريالا لا مبدل فلنت لكلماته على كمكان وهو السميع على دي ميلي مساي الأليم لوني مساد وإن تطع محمد نيلا باتوليزي أكثر من في الأرض ما جاما دوغو كل إنسان يضلوك وبيلا في عن سبيل الله كبو على كسرك إن يتبعون أمته إلا الظن فناك رب سكيالي وإن هم أولو كلمك إلا يخرسون فبكالون دتك إن ربك إذا مسا هو أعلم على دكني بادو بمن ضل مغمن في الله عن سبيله كما كسرك وهو على أعلم بالمهتدين على بما كان له فكلوا أيدمنك مما ذكر اسم الله عليه على تغفر منا وإن كنتم نوكرا بآياته أكبكولا مؤمنين كول من يلندو وما لكم من دي أوسر ألا تأكلوا أو تدمنك مما ذكر اسم الله عليه على تغفر من كان تغتولا وقد فصل لكم على يا ولا أوي ما حرم عليكم أي فم حرم أوك إلا ما اضطررتم إليه فندقون أيوسي من دونما وإن كثيرا إكالوا مغتاما لا يضلون وبلا فللك بأهوائهم نوني دينوي بغير علم كسر أمكان لوني إن ربك إذا مسا هو أعلم على لكن بعضهم بالمعتدين دان سبو بغو على دبودون وذروا أي بلالك ظاهر الاسم جرمو منو بانغلندو وباطنه أني جرمو دغلو أيا بلا جيلن يكاتوي إن الذين يكسبون الإثم أكو ماما نولو دي جرمو بار لوي سيجزون أم بنوسر بما كانوا تنكر يفترون أو يقترفون وبك كالونتك منا ألكو ولا تأكلوا أو كان دمونيك مما لم يذكر اسم الله عليه على توما فمنا أو كان يا فامودي ويبانك على توفالا ويا فقا كبولي وإنه أكو أدمني لفسق ودي فاسقياي وإن الشياطين إكالو الشيطان لا يوهون أبوايوتي إلى أوليائهم كتاوجي نغوما ليجادلوكم فوق أوسسو يا فامودي فوق أوسسو وإن أضعتموهم نو لبتو إنكم لمشركون أو فنبك فلان كفوية ونزل آية من بين على أجينا في أبي جهل وغيره أبو جهل أنا نغنو بنت عليه ni aya njigina oluleka aya ko chodi awa man kana mayitan nogo ni ma min tu salendo fa ahyaynahu yamad bil kufri fa ahyaynahu anyala nyanamaya bil huda ni kadai waja'alna lahu anya kaya nuran noro yamshi bihi abetamani noro fin nas hada madun chala kama madhalu abikum
ma misali fi dhulumati dibikono laysa bi kharijin minha atina bu akonnan kadhalika ala ko nin cogodela zuyyina lil kafirina amana kafiruye ma kanu ya'maluna hukum be ka fem minum bara wa kadhalika ala ko nin cogodela ja'alna awnake fi kulli qaryatin dugu kele wokele akabira mujrimiha dugui anyamo anyo oluka jurumu towi liyamkuru fiha ukaferete kono wama yamkuruna uma ferete illa bi anfusihim funakara uyara kunya alako wama yashkuruna uma bakala wa idha ja'atuhum nana numa ayatun kabaku qalu ibu kamalan numina aunti liman hatta nutiya foga natilike awya misla ma utiya rusulullah minna nadi alaka chidewma ya famude misla ma utiya rusulullah foga nadi alaka chidewma minallahi kabo ala yoro a'lamu ala de bado haythu yaj'alu risalatahu abaka chibla yoro ya famude ne ismul jalala aflat gulen fle nyona yanno ayala mesabi be fendo fanya ya fada qala ba'duhum yusannu alwaqfu alayhi huna ako donni kala doko ko sunna do nibe karana imana seni allah folo mai kijo ikijo hali niyaye chama shado aku tununa ni tunyaye folo khatmu ba foko haju gelaw ko ka qur'ana jiginke bien vera ka qur'ana kala ni tumbala ma akacha tumeni yoro indi ukamo ko keren ma nasira allah folo ma bi dade haju tiginka haju abo pefoya ka allah fulana tubala na o keni aga chala fa obe klo kala na tuma jabi do baw sore allah fulana nyonche ka haju blay abenya ko ju wala fara embe kala na ni sere ikijo folola ya famude wa yustajabu du'a baina hatainil jalalatayn awaya ko do be jabi ni to ba fulani nyonche de wona mana yoro sha alquran na ni yante allah fulagatu nyona ako do be jabi ala wa zakara ba'duhum lahu du'an makhsusan awa ako alaka jondo we do keren do fala yame wa huwa allahumma manil ladhi da'aka falam tujibhu wa manil ladhi istajaraka falam tujirhu wa manil ladhi sa'alaka falam tu'tihi wa manil ladhi ista'ana bika falam tu'inhu yame wa manil ladhi tawakkala alayka falam takfihi يا غوثا يا غوثا يا غوثا بك أستغيث أغثني يا مغيث واهدني هداية من عندك واقض هوائجنا واشف مرضانا واقض ديوننا واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا بحق القرآن العظيم والرسول الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا فاطمة nin duwawi nin kai ala ka mina ambe da wannan ni be ala deli fi ka deli tugo yi fana do ya duwaw damina la ako allahumma man istajaraka falam tujir ala jonde ye ayere kalfa emadi kima ka kalfa mina yalo otende wa man da'aka falam tujibu jonde dilla ke wele ki banka jabi ote wa man ista'ana bika falam tu'inhu jonde demeni ni ebolo ke ma dem jon ya ay awul de fofo ku fofo ako ala no ke ni sabatira awa ya gausa astaghisu bika nefana bede wede la de nga haju nyana ko anga bana baga to frake anga juru sara anye donc il ga haju tu ba sur ala ray jabi fo sabula ibani ni kala ni fenfena ala de bi jabi ninde ala de to nyumani ala ka jaban be ako allah ala ya'lamu abadu haythu yaj'alu risalatahu abaga chibla yorojuma ya famude ala ko sayusibu alladhina ajramu ako mogobe nasoro lega min yajrumuge sagarun do yamala indallahi ala yurwa adhabun shadidun la bajuma bima kanu tunkara yamkuruna ube fera minun tege faman yuridillahu ako ala manala nyini mogomi an yahdiyahu akakana yasraha sadrahu abadu sukun fara lilislam
silame yala ni ala mami kanuni here abike silame de o de ambo de kenilo gansa wari chama dala ka here ولم يرد أن يضله نايا يعني ما من كفر يجعل له صدرا ضيقا أتشكم بكرو حرجا أبكي ما دقونين كأنما يسعد يناف مغم بيرك بسك يلن في السماء سنفه قيامة إذن كلف الإيمان لشدته عليه كذلك على كن لا يجعل الله الرجس على بلا جبك على الذين موقع لا يؤمنون تلمن هذا نمفل صراطا صراط ربك نني دامسك صراط مستقيما أكلنه قد فصلنا أن ولا لك لقوم موقع الآيات كما قولا لقوم يذكرون ما منه نوب واجب لهم دار السلام أكون نو الجنة يرد بأفهم كو دار السلام كون نو بدوي يندي أكيد أنفنا كدقون نو تقدراني يرد يا مدة دار سلام أبي تقدراني يرد الجنة جيجي يجمعون ala ku kay ñoyante ha yallo dugu kini ina nasoro dugu min to dara ko daru salam nakilawte kafiri dugu yede o sigi baate kafiri fana ha mo kan kan ni famo o la lada ko etne nga jamana diina en konna la de dugu chaman be yambe ka lada o blan nefe diina dugu sigi le wondoro tatre diina tigu de dugu sigi ko fe lada tigu na lada bangi aha suno ina na dugu soro مدينة نعم مدينة كافر بارتقال لكم مدينة نعم مدينة يورا جمعي أدوين كو يانتي دينا تقول تايدة كل هذا لا تقول أي جتمنا يانو كوما أدوين إسوار فلا نون شاما دعو تو يربي كلون دو كإسوار دعو تو يربي كلون دو أنا إيه دعو من تو مكني كم مدينة ibalo min yo dugu sigo dina mai iye dugu min to so ko dar salam ay ibalo keno dina mawye al janna yoro to ko dar salam al qur'an de fana yafu aha al alaka akli man dam alaka barka do dugu nuna ana dugu to bela jele عند ربهم دام جره وليهم بما كانوا يعملون تمكفمون بارا واذكر كوفولك يوم نحشرهم دم أمبولا ولي جميعا وبلا جل يا معشر الجن على بافو أو جنا كبيلا أو شاما قد استكثرتم من الإنس أو كشاني هذا مدين وقال أولياؤكم هدم يغنون بافو من الإنس كبوج ربنا أن دامسا استمتع بعضنا ببعض أو ندوكني أن دامو دولا درو وبلغ أجلنا أنغل جلسر الذي أجلت لنا إتو يمين بلد أني قال على بافو يملكي ونكون النار مسواكم تسمد يو سبتي يري خالدين فيها أو بدوما أو كنالا إلا ما شاء الله فني واتي مني على ديا يا مدى جهنم فلي فني واتي مني على ديا يا فامود سرحتي بافيا من الأوقات التي يخرجون فيها لسرب الهميم فإنه خارجها كما قال ثم إن مرجئهم لإلى الجحيم وإن ابن عباس أنه في من علم الله أنهم يؤمنون فما بمعنى من إن ربك حكيم أليم يا فامود ابن عباس كما دفلني كمن بالا نكسرو لمن يابولا وكلا جهنم كن بكي فقط سوغ لمن يا واتما وبلابو كتونا على الجنة إن ربك إذا مسا حكيم لوني مسادو حكيم كودو مسادو عليم لوني مسادو وكذلك على كونين تقول نولي بعد الظالمين بعضا أم بتشونو لكلا نون دوبلا دولا بما كانوا تنكر يكسبون وبك من بار يا معشر الجن والإنس أو جنون هذا مدون ألم يأتكم رسل تيدو من أو منكم كبو أو يركون يقصون وبكرانك عليكم أو كآياتنا على كبقولا أو من أولي وينذرونكم أو بغى لقاء يومكم هذا أو كبيدوين قالوا وكو شهدنا أو سيريالا على أنفسنا أن يركون قيامة على أنفسنا أن يركون قد بلغنا قال تعالى على وغرتهم الحياة الدنيا دون ينما ينغ وشهدوا سيريالا على أنفسهم يركون أنهم كانوا كافرين ذلك فوتي كافرون ذلك أكون مفل أن لم يكن ربك إذا مسا صفا يامك مهلك
tilka alqura kabe dugo halaki bi zulmin ni tonyole wa ahluha kasra dugo mo ghafiluna ujambolendo ala kroke wali kullin ako abe kelo kelanya darajatun joyorola mimma amilu yafemu mbara wa ma rabbuka idama samaka bi ghafilin ka jambolendo amma ya'maluna ubeka munu mbara wa rabbukal ghaniyyu ala de masay zur rahmati hina tigi iyasa na yadiya yuzhibukum abetani awye wa yastakhlif abenorob laka min ba'dihim aw kafa ma yasha'u min yadiya kama ansha'akum min zulmiyamala kama ansha'akum inafu ay awda tugomi min zurriyati qaumin akharina kabo mogowero kokolola inna ma tu'aduna famin laydu tara awye la atin ana todo wama antum aw kinimake bi mu'jizina kawbena ala dese yamede qul muhammad afo ya qaumi ngam mogow i'malu ay baraka ala makanatikum aw kayrola inni amilu nayre baraka dade fasawfa ta'lamuna aw benado man takunu lahu aqibatu deri so lawa abenadi jomma innahu min yatnai la yuflihu adh-dhalimuna tonyoli kela kafiru takunadia waja'alu lillahi uyaka alay mimma zara'a akadalila min al-harsi kabosana fauna wal an'ami anna fa nasiban yuro yen yuraka alay faqalu hadha lillahi koni ala ni yore bi za'amihim nu yere ka wele dai koni ala ni yore bi za'amihim nu ka wele dai wa hadha li shurakaina ni nyanga bulu tay fama kana li shurakaihim akwa ka bulu tasa fala yasilu ila allah otese ala wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim obete bulu tama sa'a ala ko achedu yara ma ya ube kiri munte ya famude ube fonde sigi ube negede glan fa asati doke duguma ka asati doke sanfe donc uba fa ko san ko bi bol islamo ko ala be sanfe ko sanfe asati min bo kono ko e ala ni yore duguma asati o ye oluka boli ni yore awa sansa na girinyara dobe ka ke sanfe ta manafa dole de bala ka bin duguma wa awa ni min binna duguma ube tegara ko ka bolu ye dobo ala taala aha ko ka bolu ye do ta ala taala ka faru ye yelo ni janfa nu de bu bela je ha ni janfa de bu be bolo ko boli kuma na de boli ye ni fo de boli ye ni fo kasoro boli tigi yere do aha boli be kuma ni boli tumbe kuma wallahi jele tigi mi nyaatege jele mana wila ku na ko woyoyi ko ba yere nyini jele tigi ya tege amakule leseli kala ya lesa amakule binyaw turula la makasi woro daji de mana bo aka be kuma hani be kawo de kama ko kire akente be da kuma yoro la tunga kuma yoro mi atemena yenken jele yoro kire amakule murutigi bo amakule bunye bo fo woro daji bara Allah la kusa perdira ma yahkumuna politiki yere atnyara politiki hina kabu mais batte mebe tara balo fana hina kabu ni ale yere sonni kela abe woro kari ka funi ko itata ikanta duma yala bofo jombe kla kata do ja politiki kanta ale ba yere tanta bo bla jifar boli ntafana abo nyimi na nyimi daju folo na abo tuo ka kuna lawa de kala era bo Allahu akbar e fara sigile e bolo ko be na boni ko pano de isigile bolo ka be na boni ko badi abeka ka ere nyabala ko boli ma ko itata ikanta duma boli ma tata ale de klala kata depuis ere ta lo ibe fe vendir ale de ba ta la bolite hawla wala ala ko kafiru no betan ako wakadhalika ni jawla zuyina likathirin min almushrikin aka akera masri flanka fo chamani qatla auladihim foga tase udum fogalima shurakaihim ukabulula ya famude foga tase yoroma awali yurduhum kubu halaki waliyalbisu ukayamilika alaihim ula dinu kadine walau sha Allah akona kunya aladi ya ma fa'aluhu tundaga fadharhum atu wa ma yaftaruna ubakalo min tigala wa qalu hadhihi akoni mufle anham nemara
na fewno wa harsun hijrun odla do de la kanyinika ko ale be do so yade ko me ko do so nyamo ya wele malo ka kana ni she ani woro ani nono kene ani nono ka kube ta bolodo awo ngitse marfatiri lawa ka bisola woni yeso ye ni ya itse ka vise ka wallahi ka ko masala ka fali ke ngibeti bolodo mu wera la to wo yumbi digi marfatila meka ti bolodo woni bolodo wo min kono ni min ni kinye de ka ko bala donso ya ni ma se bolodo ma donso ya ma se bolodo ma tubabu donso be min fa nga donso tse kala klanje fa na wulu bolodo na mi ibi se ki bolo ko ni do marfa wala ka sama ka tigeni ibi ta do mu wera la to woni ni farafin yere se hay ni tinya bambulo ambe kalo de nyakamala o de banse donso ya sera soma yala wa iyo donso de abana ni dumi islamia e fele bo dagaw ni take kulanga kama itake tinyali kama ikamar fata ikata wula kun ni ye biga nyuma ni munye bisini minye ibe fe ka faga ibe marfa bamba iba fo bismillah ibe kisa filaka nasara ibe ga muruni bo iba kan tege ina be na ubadu aban o sonni mayoro be fikata yiri do ko ki munu ki sigi ka wuli wala lada do be o kai nu tumbe da oma o ye lada jumanye u b'a fɔ n'u bi kalan donsoya la i k'i kali i tɛ sogomuso kɔnɔman faga sogomuso jibatɔ i t'o faga i tɛ yiri denne i t'a tigɛ donc u b'i la kali ninnu na ninnu ye environnement kɔrɔsili de ye baasi foyi tɛ nin na sariya la baasi tɛ nin na sariya la nka fo ka to de kɛ tuuro ko ni dibiro ko ye ka taa doroki dɔw de don sa ka dungarew ko la dungare be mun nyaay dungare ke ne pareli kala ne pare ba ma do yoro mi manya wala dungare ke ku yesu fa ni far lari kande moblu kan ni tampo aw ni ta moblu anga kalu munu nanu bala nyaw bambulo lada nyumo bambulo ika aw ka ko doso den wele an donnen do dugu kono nunu de doso den aw wele ka kali an gana bigan kono man faga an gana bigan jibato faga an gana nin kɛ walasa kan ka environnement kisi o ni boli bato tɛ kelen ye nka aro boli bato de sa ka ti munumunu k'i do yiri do kɔrɔ i k'i kɔsin ka bɔ kɔsili de b'a la ni sogo min ni kɔsilen sɔrɔ ni ala sɔnna i b'a la ka kirisi kari ni ta ye ala k'an kile ɲuman d'a ma أقول لا يضامها أتادم إلا من نشاء فنما من نوي أندية بزعمهم وكثير لو أن آمن أن نمر فهرم ظهورها ولقوا هرم يرد نتالا وأن آمن وبنمر لا يذكرون اسم الله عليها على توت فؤلو فغتولا افتراء نبين كلوني عليه كاداغا سيجزيهم أبنو سرب ما كانوا تنكر يفترون وبكلوا منونتك وقالوا ما في بطون هذه الأنعام وكفهم بين بيغان نون كونو خالصة لذكورنا أو أنغا تشودرون بين دوم ومحرم أحرم يلندو على أزواجنا أنغا مسوكا يا فامود نفنا لا دون تاتوني أنغا ناك دينه لا دون تاتومبي ناكل حالي بي أبيو لا يمنا فقط afoko mundi lutigi ma abinye o masebe amakara ngako mi bien de kali lutigi de waribo afo lutigi de tay binye so atata de haye to bilikela ya dumu basita nga foli lutigi de bi fende do o de dro lutigi yesega mun kamba bunya masigi kama me ka ke on dire ni mo mi ya dumu e haramu de lutigi doron tadu ay jallo lutigi doron tata ayatu muso yere ga do dumala na mancha anga klabe ga don so ay ma kan non do beno lutigi binye ebo dumu itatinyana munya tatinya ayato nunu be la dawde aratumbe jahiliya la ya famu de ka foni nye chauta muso tata la wa iyyakum maytatan nijfadun fi fahum fihi shuraka ubejala yamade sayajzihim ala banusara wasfahum وكان صفيا ننو بلا انه على حكيم كولنا مسد عليم لن مسد قد خسر
ala ko nyala a perdira alladhina qatalu mamun yafghalika awladahum dawna shafhan jahiliya la bighairi ilmin lonnitula wa harramu yaballika ma razaqahumullah ala yugarzika famuna iftira'an tagrila ala allah kada ala qad dallu filla wa ma kanu uma ka muhtadina kube kana wa huwa alladhi alladhi masai ansha ay dalika jannatin furula ma'rushatin furuminu denendo yiri kacha wa ghayra ma'rushatin ani minu yiri ukoro talente ujalendo wan nakhla tamru wa zar'a sanafun mukhtalifa nukluhu udiyawte kelenye nawbudumu wa zaytuna ani zaytun olive war rumman ani betrafu mutashabihan ubolen wa ghayra mutashabihin ani minu tekelenya kulu aydumunika min samari ajriduna idha asmarana denna wa atu haqqahu aya jakabo yawma hasadihi domi nawye nyotere kaba ay jakabo de nyo gusira kaba awa seneke lambe jakabo bi amancha tukun koy ha jakabo baliya be ke sababu ya dugu kolo barka bala senefen jaka nyina nawma bokanya abeke sababu ya ka sanwere samiya yego ya bate nyawbulo alako wala tusrifu aw kana dansa wa innahu la yuhibbul musrifina ala te dansa wa bagafe ya famude ya mede wa min al-an'am kabo nemala fauna hamulatan minhu bidunnita aw ala yadan wa farashan sawla kulu aydumunike mimma razaqakumullahu ala yafamin di aw magaziyala wala tattabi'u aw kanatu khutuwati ash-shaytan shaytanaka sirauko innahu alakani lakum innahu ala shaytan aduwwun jugudo mubinun minga jugu ya bangal lakum awye samaniyati azwajin akonone ya segi min ad-dani kabo bala ithnain fla chemani musoma wa min al-ma'zi min ad-dani kabo sagala chemani musoma wa min al-ma'zi kabo bala chemani musoma ithnain qul muhammad afo الذكرين شمافلا حرم ودي حرم يرى عملون ثيين والما مسمافلا أما اشتملت عليه والما أيدت لك منا أرحام لنثيين مسمافلا ولن دينسو يمونتا نبئوني أين كباريا بعلم لننا إن كنتم نوكرا صادقين كوت نتيجي يلندو ومن الإبل اثنين ako fla nyame chemani muso min al bagari ani muso misila ithnain fla ula dhakarain afla chema fla harrama ode balla amilun thayain wala muso mafla amma ishtamalat alayhi wal ma ayatalike mun arhamulun thayain muso manun konola am kuntum suhada wal ma aw kunye sere idh wasaykumullah tumami ala bi awladi bi hadha ninna faman adlamu jon de gatonyo likabo mimman iftara min yetegaliken kalona ala allah kada alaka kaziban kalona li yudilla an-nas faga hadama du nafil bighairi ilmin nama kani lonni inna allah ala la yahdi al-qawma adh-dhalimin atatonyo likelaw kanda kul muhammad afola ajidu nekente sorolike fi ma uhiya ilayya min wahyu tira amma muharraman nabe ballike ala ta'amin dumunina yat'amu naba dum illa an yakuna funakira maitatan jufay aw daman masfuhan wal majli min bachari aw lahama khinzirin wal malesu fa innahu rijsun nimbe dele node ya famude haramun ni haramu yalendo aw fisqan li ahli aw fisqan yamade aw fisqan wal mafasiqiyadu إلا أن يكون ناكرا فسكا فاسقيا أهل لغير الله به ولا من كان تغير مفق عليه فمن ضر نما من تورلا غير باع كسر غير باغ أتجي دغوننت يادن تيته ولا آدين دان سولاته فإن ربك إذا مس غفور يا فمسد رحيم هنا مسد ولا وعلى الذين هادوا أكاب يهوديا نو حرمنا أن يبلك كل ذي ظفر soni mafen bela jeli soni mafen abela jeli ya famude anya haramuka wa minal bagari kabo misila wala ghanami ani biga harramna alaihim suhumuhuma anu ka haramuka illa ma hamala zuhuruhuma fuko yamindomi awil hawaya wal min nyagamina yamada jam'u hawiyatin aw makhtalata bi azmin wala min nyagamina kulula ذلك لمفل جزيناهم أن يسر بما ببيعهم مكفر لا
ببغيهم نغياد وإنا لصادقون أو نتنتقول فإن كذبوك محمد نوي كالونتيا فقل ربكم ذو رحمة أفو عليه نتجد واسعة من فرلندو أغا هنا فرلندو ولا يرد بأسه أغا قليات لاسكي أن القوم كبو مغولة المجرمين من يتونيو لكيلو سيقول الذين أشركوا فلانكفو ننوبني كانتو لو شاء الله ناكوني على ديا ما أشركنا أنت فلانكفو يالك ولا آباؤنا أنفو فنتاك ولا حرمنا من شيء أنت بلك فويلا كذلك أكون مفلل كذب الذين مغوين كالونتك من قبل كوني حتى ذاقوا فوينا نك بأسنا أنغا جريالا قال محمد أفو هل عندكم من علم لن بأو يرو فتخرجوه لنا أو لبو أوني إن تتبعون أو ما تغو إلا ظن فناكر سيغي وإن أنتم أو ما إلا تخرسون فوق كالونتك قل محمد أفو فلله الهجة دلو بألي البالغة من ديلندو فلو شاء ناكوني ألديا لا هديكم أو كان أجمعين أو بلا جيل قل محمد أفو هلما شهداء أيغا سيرو ناتي شهداءكم الذين سير منو يشهدون وبسير يرى أن الله كاف على حرم هذا أين فين بل فإن شهدوا نو سير يرى فلا تشهد معهم كنفروك ولا تتبع كنتو أهوى الذين مونيد وكذبوا بآياتنا كما قول والذين ما منوا لا يؤمنون بالآخرة لا وهم أولو بربهم يعدلون وبلكل كتا على يرى قل محمد أفوي تعالوا أين أتلوا باكرا ما حرم ربكم أو دام سيمين هرم عليكم أوكا يا فامود ألا تشركوا به شيئا فانفل من بلا أو كنفل فرألك وبالوالدين أو مسفلا إحسانا أو كان يالكوي ولا تقتلوا أولادكم أو كان أو دين نوفا من ملاقي سجن سرانيا كما نحن أو كن نرزقكم عند بوسون وإياهم عن دين نو ولا تقربوا الفواحش أو كان جركو كنونا ما ظهر منها من بنغرالا وما بطن أن من دورا ولا تقتلوا النفس التي أو كان فغلك نيلا حرم الله عليه من بل إلا بالحق فناكرا نتني ذلكم أكون مفل وصيكم به على بأولى ديننا لعلكم أدور أو تعقلون أو بحق لسر ولا تقربوا أو كنجر مال اليتيم يتيم دين كنفلو إلا بالتي فناكرا توي هي أحسن من نكسر أكاين حتى يبلغ أسده فكبالغيا وأوفوا الكيل أي سمالي دافع والميزان أن بيسلي بالقسط نلادرياي لا تكلف إكنا تالك نفسا نيلا لا تكلف فانتدا نفسا نيكا إلا وسعها فناكر أسي وإذا قلتم نوكمنا فعدلوا أي لادريا ولو كان ذا قربى هل نبال مسرون وبأهد الله ألك ليد أوفوا أيا دافع ذلكم أكون مفلح وصيكم به على بولدي على لعلكم أدور أو تذكرون أو بواجو ويافهموا ده وأن هذا أكون مفلح سراتي دين سراتي مستقيما أكلنندو فاتبعوه أيتواكو ولا تتبعوا السبل أو كانت سرا فرفروكو فتفرق بكم أبي فراني أوي عن سبيله كبو على كسراك ذلكم أكون مفلح وصيكم به على بولدي على لعلكم أدور أو تتبعون أو بسر علاني ثم آتينا موسى الكتاب وكوف أن القرآن دي موسى ثم يامد تماما أدافل على الذي أحسن تو من نوكاي وتفصيلا أن ولا لي لكل شيء فنبلا جلنا وهدى كان ورحمة أن هنا لعلهم أدور أولو بلقاء ربهم دامس بيومن وباللمانية وهذا القرآن أقول القرآن كتاب غفد أنزلناه أن يلجي مبارك أبارك لنا فاتبعوه آياتكم أيام فاتبعوه آياتوني القرآن واتقوا أو كسرا كافرين لعلكم ترحمون أدور على بهنا أولى أن تقول أو كناف إنما أنزل الكتاب كتابو نجينا على طائفة جمع كل فلادك من قبلنا كأوني وإن كنا نأونكني كيرا لغافلين أن جنبولندو أن دراستهم أكلاننا أو تقول ولا أو كافو لو أن أنزل علينا ناكن جينا أنك الكتاب غفي لكنا أهدا منهم أو بكنا تموغا فقد جاءكم أنا نأوم
bayyinatun dallu jelu min rabbikum kabo aw dama sayor wa hudan kana wa rahmatun anhine faman adlam jonde ga tonyoli kabo mimman kazzaba ma min kalon tigiyalike bi ayati llahi alaka kabakula wa sadafa ayibana min anha kabama sanajizi ambe saralike alladhina wa yasdifuna min bubana min an ayatina an kabakula su al azabi lajaba jugumana bima kanu tunkera yasdifuna ubebana min munkela hal yanzuruna ala kunoko munyalibe kanununye illa an tatiyahum فاكنا أمة الملائكة ملكيو أو ياتي ربك ولا إذا مسك يمرياكنا أو ياتي بعض آيات ربك ولا ألا إكالك كبكو أولو دوكنا ودي قيامة تغمسيروي يوم ياتي دومي أبنا بعض آيات ربك ألا كتامسيا ننو أولو بنا دومي لا ينفع نفسا أتني نفع إيمانها أكل إيمانيا لم تكن آمنت ناتم لمن من قبلك كو يا فامود أو كسبت والما أيسر لك في إيمانها أكل إيمانيا لخيرا هيرلا نو تنت في تنكني بنا قل انتظروا أيكون لك إنا منتظرون أنفنا بكون لله إن الذين أكون ما منهم فرقوا دينهم ويوكا دين فرفرا وفرفرا وكانوا أكيرا شيئا jamakulu ya famu de lasta minhum fi shay'in ega foyte nununa innama amruhum ila Allah uga kobe ala de bolo summa o kofe yunabbi'uhum abu kibaru bima kanu utun kara yaf'aluna ube femminum bara man jaa bil hasanati ala ko ni ma minna ni kuma kan nyumanye o de la ilaha illa Allah falahu ashru amthaliha ako nyogona ta abuna ko do tigima wa man jaa bis-sayyi'ati nima min juguma mbara fala yujza illa mithlaha ato sarafuna kera nyogonay wa hum la yuzlamuna olukeni tetonyo qul muhammad afo innani hadani aynakeni kanda rabbin damasa ila siratin katasirati la mustaqimin minna klenendo dinan qayyiman dina klene o jumanye millata ibrahima katasira hanifan ajangalu kaba bela wa ma kana maka minal mushrikin flanka foye qul muhammad afuye inna salati na ibrahima kasali wa nusuki aninga bato bela jele awa akochodi lillahi wa mahyaya nganyana maya wa mamati aninga saya lillahi rabbil alamin akoni mbay alade aha alaka jondo de la kan wele ako kari aw kuma do fola ani qur'ana te nyogonta ne ngomu ko mo kana ala bato tasma kama kana bato aljanna kama ko ala dun ko de ko ud'ullaha khawfan wa tama'an ala ko de anga wele annatale ansirane annatale aljanna la ansirama ngo awa ngo basite ngo ka foka ala bato kasoro imake ku foi kama ngo ala keni ye min fo ala kiranne kunna alqur'ana kono ko de dina klene ulinnani hadani rabbi siratan mustaqima ya kuma dam narande ko ala yen kanda siratan siratika mustaqiman min klene o jumay millata ibrahima kasira hanifan ajangeleno ka bo sira bela wa ma kana min al musrikin ama ke flanka foye awa ibrahima kasira fana to jumanye wala ibrahima nyini kara ago inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ama fo lil jannati ako lillahi makla dora etere forra kuruse ama rappele tugune fana ma rappele donc nga betira ya fam en alacha en alacha kanye qur'ana fo nyogon ko ya kanko mo kana ala bato fen kama ala bato ala yere kama ulla nini aya en fa en sera ya ndoro atike mbola hakere di mamba bismillah fana ya ma ko fa ka sigi kam wela tugu mo de soro folo datra fana beta aya wera nyini kana yame akadi ala yika ala bato ala yere kama ka dan fe onto ulla ko kirama ko to ibrahim ko ba ke la tan ya fa lillahi rabbil alamin abi ala de la sharika lahu tifoy nyinna la wa zalika akoni mfle umirtu ala yamarin la wa ana awwalul muslimina ne de folo ala londi
lon chogoy aha ala de folay ala lon tanto o kuma anyere ka tuguni chogoy ko qul aghayra allahi abghi rabban aw be so nega ala de toy nga bato fewere kabo ne ta aljanna bato nte jahannama bato wa huwa rabb kulli shay'in aljanna ni jahannama ala ala tade wala taksib kullu nafsin ni ta talika illa alaiha funa min bara wala taziru ate talika waziratun jurumula wizra ukhra ni wara tala marji'ukum aw sigin yoro ila rabb summa marji'ukum وقف أو سجن يرى إلى ربكم كتو دام سما فينبئكم أبي أو كبار بما كنتم فيه تختلفون أو تنبفون كمونا وهو الذي على ده مسا جعل لكم أو جعلكم خلائف الأرض أيوك دغكلو نوربلوي خلائف الأرض أيوك نوربلوي دغكلو سانفه ورفع أيقرتاك بعضكم أو دو فوق بعض دو سانفه درجات لو يرلا ليبلوكم فاك أو قرب فيما آتاكم أي من دي أوما إن ربك إدامس سريع الإقاب أكل جبك تري وإنه ألا لغفور يا فمسد رحيم هنا مسد سورة الأعراف مكية وآياتها 600 من سورة جينا مكة آية كمفلة أن آية ورد بسم الله على تغدو الرحمن على تغدو الرحيم على تغدو ألف لام ميم صاد الله أعلم بمراده به على دباك لا نيدو من كلمة نون لسبن دين نون كورولا كتاب غفدو أنزل إليك من نجينا إيكان فلا يكون إيكانك في صدرك حرج دغو منه كابوني لتنذر إبن بغالك به ni alqur'ana wa dhikra wajridu lil mu'minina mu'minuna ittabi'u ayatu ma unzila ilaykum min jigina aw ka min rabbikum kabaw dama sayar wala tattabi'u aw kanatu min dunihi famunta alay awliya aw kanoke teri qalilan ma akado tadhakkaruna minhum bewaju wa kam alaku achayara min qaryatin kabo dugudela ahlaknaha anya halaki fajaaha anana duima ba'suna anga geleya bayatan sufe وهم كسر أيامه بياتا أو هم والمألوكين قائلون والمأبك لقام في سنغلا يامه أو هم فما كان جواب فما كان دعواهم صدق الله سيدنا محمد وعلى قدر بك فيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى قدر نيتك به اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أخي قلب من درازم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إجدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بأخي فاطمة وأبيها وبهجها وبنيها والسد المستودع فيها صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.